Kakapa radio. Moshate. Aye o ithomile le gono kakapa aiye. Monna roba ba ga mamonna. Ketile moro. Ketile. Ai no, a ke dumedishe ba ka difukeng, ke dumedishe mangaka. Ke dumedisha magoshi magageshu ka mokana ga bona, ke dumedisha baruti ba profeta mangaka setso. Ke a letama ka moka, ke dumedisha le balli ba rena ba bošego ba lekgono. Balli ba rena ke a le dumedisha ebile ke leboga ge le kgonne go tla fa go tla go tepolela magageshu mo le nago le mathata gona gore le tle le kgone go kry-a thušo. Malome kakapa ke rata go no re pele ke ya ka mo balling ba rena ka mo. Ke rata go lemoša motheeletši se sengwe mmogo le mmogedi ke mo lemoše se sengwe mabapi le tabeng e leng gore mo bophelong re gahlana le yona ene bontši ba batho a ba be le kwešišo godimo ga taba ye ke tlileng go bolela ka yona fa le kgono ka mola Janfese ke ile ka roma banna go ya go thuša lesogana le lengwe la gaborena e le ge dilo tša gage di sa loke di sa be gabotse a be a tshwenya ke tabeng ye thata ya gore ka lapeng la gabo a go nento e lokang dilo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse ba tšwa go bereka mathwasane ba ile ge ba fihla ba hwetša dimaka ene dimaka ba di hwetša godimo ga lebitla malao a mmago monna yo a bego a tlile ka fale. Ke rata go lemoša batho ka dilo tša go epela gobane ke lemogile gore batho ba bantši ba hloka tsebo ka taba ya dilo tša go epela ene bontši ba bona ba dira divideo ba napa ba botša setšhaba gore ga di gona. Ke na le 15 years ko bereka mmereko. Dilo tša go epela di gona, dilo tša go epelwa di gona ene ga go le kudu dilo tše di epelwang mo mabitleng a batho ba ga borena di epelwa ka mabaka a bitla le le tee le kgona go thekga ke bana ba bararo ba motho mo tee ba thekga le bitla ka hlare tša go fapana ba ba ya go ye ngaka ba ba ya go ye ngaka ba ba ya go ye ngaka ka moka di tšea dihlare tšela ka moka di tliša kae di tliša godimo ga lebitla le le teng le kgono sa go nkwiša bohloko monna o lile nako e telele kudu a re bophelo ba gage bo hlakahlakana gantši bophelo ba gage bo hlakahlakantšha ke taba ya dilo tše e leng gore o di tšeri tše di nga di epela godimo ga bitla la mmage re ka se ngangiše gore dilo tša go epela ga di gona e le gore go ba le batho ba ba dumelang gore dilo tše di epetšwe mo di epetše ke rena o ka se ngangiše taba ya gore motho a re ke epetše selo mo o ngangiše gore dilo tša go epela ga di gona ge di epollo o tlo ngangiše gore no dilo tše ga di gona a go kgonagale dilo tša go epela batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leyago ka Facebook di gona ke tloga ke berekile dirapa tše dintšhinyana ene ge re fihla mo dirapeng re hwetša taba ye kore ke nyaka gore le nkwešiše re hwetša taba ye serapa se bereka ke batho ba ka gae mohu a bona gore malao wa gage ga a dula gabotse ge ngwana a etswa ya go nyaka thušo a botša ngwana gore sepela o ye go ngaka mokete ge o fihla kua go ngaka mokete mohu o bolela le ngaka gore ngaka mo ke leng gona ga se ka robala gabotse ka lebaka le godimo ga malao wa ka go na le dilo tše e leng gore ba di epetše mo ga ke di nyake dilo tše ga re tepontšhe tšona ke mo batho ba bantši ka mo dikgokaganyong tša leyago ka bo Facebook ba kgonang go bona divideo go ile mathwasane a go ye nna go ya mathwasane ene ge e le gore o ria bofora o ka se fe mathwasane ka moka gore ba dire ntwe tee ya go dira bofora a go kgonagale gore o ka rela mathwasane ka moka ba re tsa mo dirang bofora ene mathwasane ka matla ga a lekane go ne le mathwasane a filweng gore lena le tlo bereka ka go epolola so ge motho modimo wa gage a mo file matla a go kgona go epolola mo lebogišeng gobane motho
o kgona go tlisha pholo ka gare ga lapa. Ke bolela so ka lebaka la lebitla le leng gore le khono monna o lile nako telele kudu a bona gore dilo tša gage di šešerekana. Gantši bothata bo bogolo go bile le batho ba family ba thekgang lebitla ntle le go botsana. Ge re bolela ka dilo tša go epela, re bolela ka dilo tše e leng gore di ka tla ka baloi, re bolela ka dilo tše e leng gore di ka tla ka dingaka di beya godimo ga lebitla ba sa biehlare tše e leng gore a se tšona tša maleba tše di swanetšeng go dula fao. Re bolela ka tabaši ya gore batho ba ba epelang dilo diphupung tša borena ke batho ba ba sa re rateng, ebile ba sa re naganeleng tše di botse, ebile ba sa nyakeng go bona maphelong a rena re atlega. So ke bolela ka lebaka la gore batho ba bantši ba na le go hloka tsebo le kwešišo mabapi le tabeng ya dilo tše tša go epela. Dilo tša go epela di gona baswa felang le etela mabitla a bolena le ya lekole le ya bone go ka bona semaka godimo ga bitla la geno o napo thome go ema-ema. Lebaka le legolo ke gore mo familing o kry-a e le gore go ba le batho ba ba thekgang mabitla ba thekga ba lebeletše gore badimo ba lebelele bona ba nnoši ba bang batho ba seke ba lebelela. Di gona dilo tša go swana le tšeo. Wa bona malome ka kapa mabitla ke berekile a mantši ene ke kry-a dimaka. Ke ile ka bereka bitla le lengwe ka mo thokong ya Moteti ra kry-a ba epetše pudi ka moka godimo ga lebitla. Marapo a pudi ka moka le godimo ga lebitla. Ke berekile lebitla le lengwe ra kry-a marapo a kgogo a le godimo ga lebitla. Ke berekile mabitla mantši a e leng gore ke bone dimaka nna ke di bone nna. Ke ile ka bereka bitla le lengwe ra kry-a ka gare go tletše digwegwe, go tletše magotlo, go tletše kore ka kua e le kgobokano fela. So ge motho mongwe a tlo thomare dilo tša go epela ga di gona o tlo bola batho ka lebaka la gore o fa batho ba babe chance ya gore ba rie dilo kua ba tseba gore a gone motho a tlo dintšhang. So setšhaba se swanetše go tseba gore dilo tša go epela di kotsi, ene dilo tša go epela ge di šetše di le ka gare ga lapa ke badimo ba batlong gore botša gore mo go ne ntho e seng ya loka, ene motho mongwe le o mongwe o e leng gore ngaka e tla ka gagabo o swanetše a tsamaye le yona a bone gore mo a gone boforana. Ka lebaka la gore taba ye e nkwiša bohloko gore baswa ge ba ba botša gore dilo tše a di gona ene dilo tše di le gare di thiba maphelo a batho gore dilo tša bona di atlege di sepele gabotse, nna ba ra gore baswa ba phele jwang. Ka gore ngwana o a bolela gore meriri ye ke ye e leng gore mme o ile ga a fetša go hlokofala ba re a ikere ngwana o la bea meriri la ka gae go a feta 4 years ngwana o la a beile meriri ka gae. O thoma go bona gore meriri gape ke ya mma ene e thoma go mokwiša bohloko. Ngwana o la o tšea meriri la wa go iapela pele ga dihlogo tša mmage, o mongwe wa family o tšea bra wa go iapela pele ga lebitla la mmage. So o kgona go kwešiša gore batho ba bantši ba hloka tsebo ya gore ge mohu a šetše a bolokilwe ke eng se e leng gore se swantše se tle se beiwe mola go yena. O ka se tšee bra wa go iapela mola le ge e le gore le pheta ditaelo le ka se di phete ka bra ene la iapela godimo ga dihlogo tša mohu. O ka se tšee meriri ye e leng gore e šetše e ne le ditaelo wena o se ngaka wa go iapela pele ga lebitla ko dihlogong tša lebitla la motswadi wa gago. Baswa re swanetše re tsebe gore ke eng se se loketšeng go dula godimo ga phupu ya motho. Motho ga e thobaletše magagešo go na le ditaelo tše di santšeng di dule fao ene ka gare ga ditaelo tšeo a go nyakege nto re bitšang gore le bana ba motho le be le sephiri wo sesi a tsamaye a ye go bereka lebitla wo la sepela ye go bereka lebitla wo la sepela ye go bereka lebitla hlare tšela di tlo thoma go lwa mo di dutše go gona. So mangaka gešo ka moka ba re leng gore re gona mo social media go hlokagala re nako nngwe ge re iša thuto go batho nke re lebeleleng pele gobane o ka se ngangiše taba ye motho a reng nna ke epetše dilo tše ene le rena re di kereile dilo tše ka lebaka la ge e le gore badimo ba ntšhitše gore no ntšhang dilo tše a di nyakege mo godimo ga lebitla la mokgekolo then o bue gore no dilo tše wa di gona a go kgonagale gore pula e ka epolola dilo tše e leng gore di epetše ke batho. Ke go botša ka mabitla nna ke a berekileng
go ne bitla le lengwe ke ile ka go lebereka ka ko bopedi ra ke re ya marapo a noga se wa tatile mo lebitleng so mokhumo wa dutseng gona a nyake go dula le dilo tse e leng gore ga di nyakege so batho ba swanetse ba tsebe gore ba e leng gore ka gare ga malapa ga bo bona ba phela le dilo tša go swana le tše go ba tseba gore ke bana ba motho o laotswa go bereka lebitla ka sephiri o laotswa go bereka lebitla ka sephiri le o laotswa go bereka lebitla ka sephiri taba yeo le nape le ilokiše le tlo go bala gobane motho ka moka le mmerekang ke motswadi wa lena ene se seng se le santseng le tsebe godimo ga taba ya go swana le eo ke gore lebakela motswadi wa lena gore a se ka robala ka khutso ga a santse a robale o mo file letswa le o mo file letswa le o le o mo file letswa matswala a thoma go lwa ka bona ge matswala a thoma elwa ka bona go thoma go gobala lena bana ba ka gae so mabitla ga ane molato mabitla a tshwenya ke rena go na le batswadi ba ileng gore ba tlhokofetse ka semaka a go kgonagale gore motho wa gona o seke wa mo robadiša o seke wa mo nyakela ditaelo goba dihlare tše bogale tša go kgona go robadiša motho and then ge re fetša go robadiša re bona o ka re motswadi o sa re tshwenya ka sela le sela re ya tswa ra ya ngakeng ye e leng gore e berekile motswadi wa rena re a go mmotšiša gore ngaka mo wena o bona jwang a re no thoma ra no lata dihlare ngakeng ye ra ngakeng ye ra ya ngakeng ye ra ya ngakeng ye wa kry-a re tšere dihlare tša ngaka tše 6 re di beile godimo ga bitla le lewane di tlhokomeleng magagešo di tlhokomeleng kudu godimo ga dilo tša go swana le gore go no beiwa dilo tše diteng kore go no beiwa hlare tše ntšhi godimo ga bitla le le teng ye nngwe ye ke nyakang go lemoša batho ka yona ke ye bakhu ba ga borena ba sa tlo ba le tshokolo ka lebaka la gore ge mogalabe a ne basadi ba 4 bana ba mogalabe ka moka ba le 4 ba llela go ya kua lebitleng la gage ba ye go ga mobu ka mokana ga ona ba o ishe ka gare ga malapa a ga bo bona modimo a tswe diripa modimo a ka sebe le mabitla mafo a nang noši ge modimo monyaka go go bolela le yena e le tate mogolo wa go o ya go yena wa khunama wa bolela le yena a go fa se e leng gore o swanetse go go fa sona fela go ka kry-a e le gore go direga yona ye ke e bolelang ya gore lapa le legolo le ya thega lapa le lennyane le ya thega lapa la boraro lona le ya tla le ya thega madimabe a ya go wela bana goba batswadi ba ileng gore ba tlabe ba ya mola ba ya go bega menyanya ba bega mephaso ya bana ba ya ka tše e leng tša nnete ge ba ya go phasa mola bo phasa godimo ga dihlare tše e leng gore di beilwe mola ene di tla be di sa nyakege go beiwa kowe so baswa a re te tlhokomeleng ene mangaka ga borena a dikeletšo tše di botse mo Facebook di-TikTok re a le latela re a di bogela di-video tša lena tše dingwe tša di-video tša lena ke kgona gore ke le ngaka so ke kry-e le gore e na le maele a mabotse kudu mo e leng gore jwale ka ngaka le nna nka tšea mang a maele ge e le gore go ne le seo sa se kwešišing o le ngaka o swanetše o founele ngaka gore ngaka mara wa e bona video ela o e dirileng a ke ikwešiše lebaka la gore ke seke ka ikwešiša ke gore a ke kwane le taba ya iso le son then ke re no lebaka le legolo la gore go bolediwe so ke lebaka la gore rena re dira so le so gobane dilo re ka se tsoge re di dirile go swana re ka se tsogile re swane so nto bohlokwa ke gore jwale ka mangaka nke re rataneng nke re reng ge go ne taba re e boledišaneng gabotse setho ka tlhompho re bontšhana go bontšha motho a se gore santše o no thoma o no rela dingaka gore dingakanyana ba porofetanyana a se polelo e botse ya gore e ka bolela ke motho o mogolo ene a se polelo e botse ya gore ka kwa ngaka e bitša batho barutinyana ba porofetanyana dikerekanyana no swantše re bitšaneng gabotse ngaka a ke lefeng maele then le tlo bona re tlo kgona go agana ra ba gabotse ke bona go tloga go hlokega lenanego le e leng gore ga go lokudu ke la go bolela ka setšo e le mangaka a go fapana go sasa re ba le ngaka ye le latelang letšatši re ba le ngaka ye re lebeletše tabeng ya gore re aga batho ba ga borena gobane go bolela nnete re confusa batho ba ba bogelang di-video mo Facebook le ko di-TikTok ba confusega o ngaka o re so wo ngaka o re so wo moporofeta o re so wo moporofeta o re so kore a ba sa kwešiša gore gabotse batho ba swanetše ba latele eng so ka kgopelo kgolo ke gore mangaka ga borena ba porofeta ba ga borena ge re ne taba ye e leng gore re santše re beye
e setšhabeng e be video setšhabeng gore go be le letšatši le re kwanang re tsebang gore ka le letšatši re o bolela ka topic e so and then go beng le video e bang gona e le dingaka ka moka batho ba tseba gore ge re bogetše video e one video e re hlatla e re botša so and then dingaka tše di dumelelane le baruti ba le ba porofeta ba dumelelane gore no nto so ka setšo sa segaga bo rena e phetiwa so le tlo bona batho ba ka se kry-e le gore ba confusega wo o theeditše wo ore wo o theeditše wo ore wo o theeditše wo ore no nto so wa se yona ene ge re bolela le batho re swantse re kgethe mantšu wa bona a gone nto kgolo malome ka kapa ya go feta tlhompho go thekga leleme wa bona go thekga leleme go bohlokwa kudu gobane ge ke le so ke le ngaka moremi ke ntše ke le mo lenanegong ke theeditše ke dingaka ke theeditše ke baruti ke theeditše ke ba porofeta go swana le bona ge ba le mo lenanegong re ya ba theetša baruti go sa kgathale gore ke moruti wa kereke efe mara go ka tla wa tekwa tšatši le lengwe ke le ngaka moremi ke thoma ke re barutinyana ba porofetanyana ke thoma go ba le lenyatšo le maikgogomošo godimo ga mmereko o badimo ba mphile go ona ene ngaka ya go ba le maikgogomošo ngaka ya go ba le magetla a go mo e felelang gona dipolelo tša ngaka ke tšona di wišago serithi sa ngaka ge o ka re o le ngaka wa se bolele gabotse ka mangaka a mangwe o tlo ba le bothata ene ge o bona go ne phošo ye e leng gore mangaka a e dira ka bontši create a show then o re bitše and then o lemoše mangaka gore mane go ne nto ngwe šiu ka ra e sepele gabotse go na le topic tše dingwe e ka ba topic ye o ka re no go ba le go senyake go kwana mara mafelong ra fitlhelela kwano ya rena ya thuša setšhaba sa tseba gore ya nnete taba ke efe ka gore ba theeletše ge ba theeleditše mo ba theetša re go ne motheeletši o mongwe o kgona go theetša mananego a bapalang mo motse ka mokana ga ona ka letšatši ga a tsoga fela o tšee radio o e beile mola wa ja o phetha mebereko wa gage ya ka ga ya theeditše radio ge go tsena ngaka mokete o theeleditše ge go tsena moruti mang mangwe o theeleditše ge go tsena moporofeta mang mangwe o theeleditše nto kgolo ke gore re swantse re thekge leleme re tsebe gore molaetša ka moka ge re o ntšha re o iša bathong ene batho ba swanetše ba o kwešiše gomme ba o latele mara go ka kry-a e le gore rena re gegeana ka borena re lwa ka borena setšhaba a se tlo fola ka nnete prof ke a leboga ka nnete ebile ke rata go tlatša gopola gore dingaka tša setšo ke dingaka tša setšo go kweša bohloko ebile go agakantšha go bona dingaka di ngangišana ka setšo se e leng gore ba swanetše ba tsamaye ka ntho e teng ge o le ngaka moremi o ngaka borena ya setšo ngaka mammang ke ngaka borena ya setšo so go ira gore ka dinako tsohle ge le na le thulana le elwa le go batša rena ka baka la gore tshepe ya rena e mo go lena go njwa le ge ke bona o phošana le ngaka mammang ka noga go phela nna ke swantse ke re ge ke bajwa ke kwa bohloko ke ye go mang ka baka la gore ge ke ya go wena ke go kwele polelo tša gago e setse botse ebile o tlhapaola o mongwe o dia jwang ola le yena o phoša ka le jwale le ya re gakantšha magagešo ke dumelana le wena kudu gore le mangaka a setšo baruti ba porofeta ka moka ditukišeng ka baka la gore le baetapele ba e leng gore batho ba lebeletše lena gore ba swantše ba hwetše thušo le pholo go lena jwale ge le ngapana le gakantšha batho ba bantši kudu e fela ga gone taba a ke tshepe gore ba go kwele ka baka la gore dingaka tše dintšhi di followa show ye ba porofeta ba e followa baruti ba e followa ba go kwele o mongwe le mongwe o tla titukiša ka moganong o mongwe le mongwe a titukiša mekgweng ba swanetše malome ka kapa kore wa bona yeo ke ngwana ke ne nnete gore ke ngaka ngwana go batho ba bantši mara ge motho mongwe a bolela polelo ka mokgwa wa lenyatšo ke mo kwa ka pela ene ge motho mongwe a sene tlhompho ke mo kwa ka pela ene a ke rate go ba ngaka ya go araba motho ge ke mo kwa gore o bolela taba le bantšhitše mang ebile prof o prof wena lefase le ka moka ga lona le ya go tseba lefase le ka moka ga lona le followa mebereko ya gago lefase le ka moka ga lona le netshepo go wena o gopole gore ge ka kapa a ka re professor Mremi this batho ba bane taba le ntwe boletseng ke ka kapa ba emetše ye tlo tswa molomong wa gago then ba jaja
go tloga gona moo go ye e boletseng ko wena because of go ne dilo tse ding a di tlhoke gore o di arabe go ne batho ba nga ba tlhoke gore o arabane le bona e no ba batho fela ka re ke diphoofolo tse di bopileng ke modimo mara gore o arabišane le bona soke e go iša seriti mo e leng gore yena a lose selo motho ola a lose selo so o no tseba gore wena o professor Moremi lefase le ka moka ga lona le ne tshepo go wena wa go nyatšang o go nyatša ka bo yena re sa tsebe rena motlho mongwe o dira ke eng mara tseba gore ge ba go phoša ka leswika rena a re ne taba le leswika le le phošitšeng ke motho mongwe re nyaka le le tlo tswang le seatleng sa gago e be lona le re tlang go bolela ka lona gore le mmone professor Moremi o no tšea leswika o no betha ka kapa batho ga ba bona le le tsweleng go ka kapa ba bona le le tsweleng go Moremi because wena ko wena o dutseng setulo sa godimo ka maemo a bophelo a o a fileng ke badimo ba geno go ne motho mongwe a ka no o bolela a tswelela mo everybody a re ne jwa le o ke mang mara wena go tswelela everybody wa tseno ke professor Moremi so go ne batho ba bangwe ga wa swanela go tshenyetša nako ka go fetolana le dipolelo tša bona eno ba jwalo ene motho mongwe le o mongwe o swantše a tsebe gore go njwa le ge ke le ka kapa ke bolela nto nngwe ya go tšwa tseleng ka motho mongwe e kgahla le go latela le go sega ke batho ba e leng gore ga ba hlamatsega ba swana le yena motho a bolelang ntho e jwale a re gateleng pele magagešo metsotso ke lesometshela go itšwela go ere a ya lesome dikgaetšedi tša rena nkeleng kapareleng dilo tše mo ditsebeng ya e no ba jwalo magagešo se segolo ko go agana go bontšhana nto bohlokwa ke gore go be le kwano mo e leng gore o bona o ka re ba bang a ba fete gabotse ba thuše se ka ba ge ya ba bontšhe tsela se ke wa re ge ditonki o di bona gore di tswa tseleng wa no di betha wa se di buše wa di iša tseleng ka se re tonki o e bona re e tswa tseleng wa no e betha ntše e tswa tseleng wa kgahla ke ge ba bangwe ba go bona o subelela ka gare ga mantšhwaga ba ra wa go molokile prof o bona mo lefaseng go ne batho ba bangwe mmereko wa bona ba belegetše go swaswalatša ba belegetše go nyatša kore go ne motho o mongwe o no ba le lenyatšo la tlhago kore le ge o ka dula le ena mosegare ka moka wa mo ruta hlompho o le ka go mo kobolla a kobollege motho o ka baka la gore o belegetšwe lenyatšo o belegetšwe go nyenyefatša o belegetšwe dilo fela tše di-snacks go ne le motho o mongwe go ndwa le prof o Moremi man batho ba ba thušegang mo pitšeng tše kgolo ka thušo ya gago ebile o te ka moga matla a lapa la gago o thuša batho ke tše dintšhi mara jwale o ka teputša gore na o gona motho a ka reng yena a bone ntweo na a ke tshepe ebile a ke dumele gore o gona ka reng a e bone nnete wa bona nto kgolo kore malome ka kapa batho ba swanetše ba tsebe gore banna kore re followa dingaka tše dintšhi nna ke bolela ka nna a gone ngaka ye ke sa e following ene ge ke followa di-page tša dingaka ga ke di followele gore ke bone diphoso tša bona ke followela go tšea maele ka ge ke le motho ke phela ke swanetše go kwa maele a batho ka nnete magagešo le kae a re dumedišaneng lena le tla šera le kopelwana go tlo tlhalosa mang ke mama wa a swareng dikgang gane ke lena ba kwa ga lena gane ke mang o nna be ke bolela le yena all along ke mofe o kwa mogare gore a kwa yena o swareng dikgang e kwa alright a gone molato mma gorena re gopela le dumedišeng batheletše le tetsebišeng fawe ke moka kgaetšedi ka o tla tetsebiša le yena gore ke mang o tswa kae ke moka tetsebiša le kgoneng gore fegolela se borala ka baka la gore mampia a re tloga re lapile melala ruri a re yeso e no re košaneng nyane fela e no re košaneng nyane fela mama a sa nagana lebitso mola o sa le naga le sereto a tla re fe sereto oh ya ba re ga nyanenyana fela mma gore na ka mo weno tšho o sa nagana gore o tlo re botša gore ko wena mang o tswa kae ga gone molato ke a e thenkgolola ka sona sebopego
tša ba roka ba re ke ngwana tlou tša ba roka re a leboga sewana wa ledi a mara nkantšha sedima wa tsa nkantšha sedima a re a leboga motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a skotane tsa maletlou tša baroka ba itla go wena ba re sewana wa ledi nna ke nna morwa motšha maubane lana o ke lana go lapitšeng tše kgolo a re boela gona ka kua go balli ba rena mma go rena titsebišeng semmušo ka fao aowa ke le dumediša ba radio thobela ke motse ye ke motse mma go rena la bona le tlišitše mmago le na plekeng e ronle ye ke motse community radio mmago rena alright ke nna mma Mashaba ke tswela ke le praise ko kwaga oya re a leboga mmago rena kgaitšedi yaka ke a le dumediša ka mogašong dumediša le lena ntate Moremi le babereki ka yena le lena ntate ka kapa thobela nna ka lebitso ke nna Nkele wa Mashaba ke tswa ke le kwaga mo Freys ke dikeledi ya kgaitšedi ke a le dumediša ka mo motse FM nako wena mangwena na o diabua nna lebitso la ka ke nna Sharon wa Mashaba okay ke tswa ke le Freys tswa ko kwaga ya o hlapiše lentšu o bolele ka voicela ya go omanya toborosi kua gae re a leboga magagešo re a le amogela lenano la pitšeng tše kgolo ebile re le lemošeng gore le tšere kgato ya maleba go ngwalela pitšeng tše kgolo go nyaka thušo gopolang gore sepedi se bolela gabotse fela gore ngwane o a sa lleng o hwela tharing batho ba tla bolela batho ba tla sega batho ba tla tipotšiša e fela ke nyaka go le botša gore batho ba tla beng ba bolela e tla be ile batho ba e leng gore le bona ba imela ke tša bona e fela ba tšhaba go tšwela ka pele go nyaka thušo lena le tlo bolela ba tlo bolela lena le thušega ka gore ya go thušega yona ke sho ka yona ke a betšha ka lenane go lapitšeng tše kgolo kgaitšedi ya rena nko mo fele kopelwana leo wa mogare le tlabe le motheeleditše mo a lebetšeng gona le tla tlalletša jwalo o se kwa tšhoga kgaitšedi yaka o protected a kere o protected aga napo re fegolele seborala nna ke ngwaletše mo pitšeng tše kgolo re tlhakana le bothata ka mogae bothata ba rena ka mogae a re robale go lla maribiši go lla dikatse wa no tsena ka mtlong fela mo godima masenke no ba mošito fela wa re o tša lefelo wa re o fiela jarata mmele o tlho o tlhakatlhakana ka moka ebile ka go tswa le sepetlele ke bolela le lena jwatše a ke tekwe botse sa go makatša butaka o monyane wa latelang nna o rile ga a robetše fru ga tsoga o re o kgomane monyako wa ka moragae o thapile gao fru a tswana be wa re tlhalošetša gore gao nna ke a makala ke kgomana monyako o thapile ra re monyako jwang o thapile ka re pula a sene gao ra lebelela wa robala gape o rile mo gare ga bošiu fošo ka bo 1 ba re o kwa monyako kgorokgoro a e kwa monyako o re ke bule ke tsoge mo mpeteng ke bule monyako a bula monyako a kgomana e le mpša e rutela monyako gao mpša e rutela monyako o ra koba mpšela ko kitima distance nyana kitima distance nyana a ra ikoba mpšela ya nonna mo ya robala ya patlama o ra tsena ka ntlong a robala gao fru e re tsoga wa re tlhalošetše a re gape ntola ke le boditšeng ka yone ke re nto e thapiša monyako ke kgomane le mpša ra re mpša no tloa kwa e tloang gona tlo rutela monyako a re ao ene se sengwe gape e re tsoga mo jareteng re no kgomana digopi-gopi mo jareteng digopi-gopi tše ka mokgong ka re ke nto ino eta ikaka ke sa o makatša le sona seo ene le tšhelete a re kgone go itshwara o tshwere tšhelete no reka ntonyana tšhelete la e fedile ene se segolo tšhelete a rena yona e ya bana e no felela matšhoniseng wa tshwara tšhelete o ya matšhoniseng lebaka la go reye matšhoniseng ka mogae a ona motho a berekang mma o no tshwara peace job tše tša mmereko mo pateng papa o gola sasa
papa a ga gotse sasa o reka 50 ya bopi fela jotšeng rena re no reka tšona tšewe re di rekana ene sa o makatša 50 ewe a e fetše le kgwedi ke that's why re kitima re matšhoniseng re kgone gore re khumana tšhelete re kgone go reka bopi ka gore tšhelete o e khumana ka sasa fela ene le bomma le bona a ba kgone tshwara tšhelete ba tshwara tšhelete e no fela fela sa o makatša o tsamele le lasbone ya gešo ko mmolong hao lasbone ya gešo eme ka morago ga yena wa patela mothileng a patela kore go ile tšhelete pay ya gae a no reka ntho e 1 fela ba boya gae e ba fihla gae a phurulla tšhelete ya shota hao tšhelete e shota jwang ka gore o rekile ntho e 1 fela a re na re tsebe ra no bona rawa for sure o ilahlile o re jwang wa ba le ngwana butaka be santse ba o mmontšhetša tlhaolo tšhelete la ba e tshwarisitše nna ke e bone gore feletše ka moka re e bone ka re ba e badile re le ka moka re feletše ka tša tšhelete la ka e lokela mo pheseng e santse papa ba tše tšhelete la ba e felesetše gona koo e ba re ba e bala tšhelete la setše ya shota hao tšhelete ya shota jwang jwatše ra nagana ra re ka gore tšhelete la be e tshwere ke bomma ka diatla tša bona kore ntwe e ba tšelang tšhelete e tšere tšhelete e ngathile tšhelete la ka gore ba tšere tšhelete be ba e tshwere ba itlhakantšha le ela be e santše e tsamaye ramakala ene le butaka le yena o na le 3 years a sa boe mo gae ra mo founela last yona ngwago ka June ngwana ga e ba ya komeng bomma ba kgopela gore a bala sema bala sang gona hao yena le bolela yena wa dumela le di phone da phone mara wa mmotša ka gore o boya neng gae a ka tlhasa phone ebile a ka tlhasa le phone gore le ntsulela o boya vele le msele ka gampe hao mma mo jere hao ka gore lo romela tšhelete ya ngwana jwaneng ka re matšatši a shapa fihlile a re nna gape a ke kgone tshwara tšhelete ene le kgwala rena a le re patene mara ona motho a ka berekang a sa gole mphe dinamafone tša lekgwala gago ke le phone le ke kore le reng a dia ka mokgoo bomma ba tšea phone ba iphara lekgweng ka llakhe ba khumana le yena a na le lekgwa leo a le mmerekong lekgwa la mofafola re bolela le bomma go shiba a bolela le bommago le bomma a re yena o na le ntwe a reng a itla gae e mmotša mo monagano e re jika lekgwa la re o ska re ntho e re jika jwanong wa se gae ko ba mmerekong hao ba re lekgwa la mpatela a re botša re yena o yetle mothola ko tša dibeke ba ra fitla ko renkeng a jika boela morago hao wa jika wa boela morago ka gore ba re le o yetla a re o na le ntho o rile a tsena ka moteseng ya re jika o ska ya gae ene o rile after a bolela tšeo ra tšwa ra o monyakešiša e re fitla ko ba bolela gore go na le selo se se mokobileng ka mojareteng ene le sa o tshwenyega ka re rile re tšwa ka ra le beke a ifeli ka moga e seng kra ngwarana e re tšwa re renya go nyakešiša gore o diegang ba re go na le selo se se epetšweng kore ke sona se dang tlhakatlhakano ka mojareteng ene kudu nna mo be re gopela gore le re thuše ka sona sewe ene le re thuše le ka mmereko kore re khumane mmereko re kgone go thuša lapa la gešo ka gore ga ona wa berekang ke bolela le lena jwalo ga ona selo ka kuntlong le bana ba ya sekolong se ba je selo ka re dijo di no fela mo gara sebaka re emetše papa a o gola sasa ke gona a tlo reka bopi le yona e re tleng le yona e ya transport re tlo inyaka matšhoniseng net for gore re khumane thušo okay le patetše transport e efe ye re tlišitše mo le tlile ka kolo ye jwang mo ke avance be go reila mogala bo e landsman o patediše jang batho ba mo ke molao o ke molao ya ke molao o ke molao o moswa ke molao Alright. ya ba nke ba tlhalositše mathata a bo matšhonisa kudu ka mokgo ke nagana gore nke be re tetshetšitše re le bokakapa ra tlatša ka ya transport re tla ilokiša ba tla ikere
ya alright se se batlo lokišetša yona ya di-transporto gantši ke department ba galabe ba ile ba babedi a kere okay ya ba tla lokišetša yona sese ba tla e lokiša ena bothata ene le se sengwe gape nna le wena nke re bolele kgaitšedi o ne bana ba bakae ke ba babedi ke ba babedi ee papa go bana o kae molomo o na le papae wa mathomo ai dilo se di tsamaye botse wa bobedi papa go sa le gona ee le papa le yena go apala gore a ka thuša mo a ka thušang goba le yena motho wa modimo o e kgogela boima ke gona kgomane mmerekono ke gona a humane mmereko gone jwale ee alright taba ye ya gore ka gare ga lapa le a tlaišega le lekile go tswa ga kae le ema bana bešo ei ke makgatlo a mantši gampe le baruti re ba biditše le mangaka re ba biditše mara o wa mafelo le yena o ipoletše a re yena o tlo no tshwara motse fela ntoela e le mmola a ka se kgone go entšha o santše e kgomane motho a e kgonang re leboga nnete ya ngaka ya re leboga nnete ya ngaka ge o sa kgone go epolele a wena o boletše ya se segolo ke gore o berekile nto e shotang ke gore le epolelwe nto e le tshwenyang ee ka re ba re le wa tshwana re tlo no tswa ba re bereka bape mara o boya ka mojareteng ka re ntoela e sa le gona yo no o tshwara ee okay a gona molato ke tlo romela banna ba ke tsebang gore ba na le bogwari kudu tabeng ya go epolla ka ge ke phela ke le busy ka gae ba tlo le thuša ka go epolla se se le tlaišang lekolota bo mashone sa bokae ke bokae mma gore rena kere le 50 ranta e kgona go ba e ntši ikwa nko thome ka mo kgaitšedi yaka wena o ne o nnoši o kolota bokae 1000 how wena o kolota bokae 750 tao 5 ee mma go rena nna ke yona 8,000 le kolota 1000 1000 tao 5 go ra re 3500 right go ra re plus 300 ranta le kgono nke re kwešišaneng ganeng ge go se ne tša go ja ka gae ga le kgone go dula fase la kwana gore gone jwa le re ya go tšea bokaeng then e be sekoloto sa ka gae o mongwe le o mongwe o no ya a go reka kota a boa a adima tšhelete a di a sa se diangana nnoši re no ya ra tšea tšhelete eo e ra tlhakantšha o mongwe a ya kwa a ke re bolela mme tshwana le nna ke a tswa ke re ko nyaka tšhelete kaka papa o tlo dumela ore a re nna dikoloto tša lena ke di tsene mara o ne le butaka o wa di-threats o re mošileng o o kgona tša matšho ba kota bo 3000 something mara yena wa kgona dikoloto tša ba a mo patelele mara o le rena a gare ke selo a kere motlho mongwe no re lena le ne masogana botoborose masogana ba apa ga re thuše ka se ka re o thoma ka dijo o thome ka diaparo o thome ka tša o tlhapa o thome ka motlhagase a tokološi e leng ka ga bolena e bogale ene nna wa ka ngwana ka june o ngwetse test a submita test e dikolo ne o setse di tswalela ka dilas teacher o tla mo jarateng ore ngwana test a ga e bona ke re ba re ba nyako kae ko department test wa yeo nna ka re ka no ya sasa before dikolo di botse bekeng a ke ya ko motho a mmotsa ka letlhogo ya motho ya bele ke motho o tshonya ka o phela ka o lwala a ke ya motho a mmotsa re ngwana ba motlhogo ye mtshwarang le mala ntša tshonya ntša re kurukuru mara ba nyako molokela dilwana ore ngwana o ke ore ba mo fenge nto gore bela a napatsa manapa latlhe nna ba ntretse gore nna ke se ka le sa khomana monna sa khomana ba tla tikoloshi le ke robetse nto nkola bona o file robetse le motho mara no bona se yedi fela no bona ene o tšatše go o robetse o bone motho mo ke boya mara motho o se fatlhe o bone motho o mo tsebang ene o fetša test ba ngwana vele ba mo tswaletše monagano vele rawa le a ya sekolong a se ka dira ka re la tsenyana ka bo june before di tswale ngwana ba na le breaching a ke ya sekolong ngwana o ya ka bo 12 a ke ya go principal rape ngwana o tšatšeng wa gatle a ba mošoro wa lwala mošoro wa ka re a wana ke tsona ape na ke tshonya ke tlhogo tšhaba bolela wa yo sa bolele kutu o ne mengwaga me kae ne le 14 o ne bana ba ba kae wena mama ke kgopela o lebetha ka 22 ke ne le 2 ba beta ka tutu a dabo
lapa la gabo le na le hloka thušo. Papa go lena ke yena le reng wa bereka goba o gola sasa. papa o gola sasa mo o bereka mo pateng Lena le ba babedi a le bereke. a re bereke re phela ka tšhelete ya sasa le batho ba rena re phela le bona mara re nyaka tšhelete motho a neng a ngabela morago le gore o nyaka seta sa ngwana a gane tšhelete mara tšhelete a šo itswere a o fa gana o noketemela matšhonisa gore o booste ngwana a se ka tsamaya ka loto ene le firstborn ya ka papa ya ga motlhokomele no ke tso mongwadiša maintenance kona re romela 700 maintenance kone ka re ya boostanyana mara o ne o tshwana le o e tshwara a o tse bo rekileng no fela ka re ke metsi tšhelete la o e tshwara o bo le nto e reke le jean ke bolano a ke nayo na ke nayo a o neng a ke ne jean wa inyaka nrekeleng ke e gopela mara ke ditiro le se ka tsheya a o dire gore na ke ditiro yang re ke a enyaka ke nayo o dira keng O nyako ya kae ka jini? ke o maketa ke lokela di-cv le cv ke a lokela ke bitseo le ma motlha tše ke tšo meetinging e biditše councilor re bitse ba re o no fuduwa ye se re no ke ne ke topa bono wa di repeata matopanong mara why makhanselara a sa kgone go tseba malapa a e leng gore a te tlhokela mo motseng and then ge go hiriwa go thomiwe ka bana ba ka moo kapa batswadi ba ka mowe and then malapeng a mangwe e be taba gore a ke re go ne malapa a mangwe moroka mebereko re a inyaka mara ga re sokole batswadi ba kgona go reka tša go ja re a ja and then go a ba le malapeng a mangwe re a sokola ebile le batswadi le bona ba a sokola ga ba kgone gore fepa then why makhanselara a sa kgone go tseba malapa a mohuta owe awa batho ba polekela mola awa nna bile lo nrata ba nrate ka lebaka la gore kontraka e re tseneng go ndua tse rena bo go na le kontraka ya mathomo ya re ge ba biditse meeting ra re ge re ya ba re lena ka gore le a tsebana šupanang o e le gore le a tseba gore ka mo lapeng ga o kgone o tsentšha selo se se ka kgonang gore a iše ka maleng o rile le ngwanyano mongwa next wa tshwantse a šupe nna ba re ayayaya o se ka la tswa le mošupile se ka ba la mošupa ka lebaka la gore monna gae o bereka di-RDP o tumile ka mma gore na kua phrasing aske o tumile ka a ka tuma ka selo a gone batho ba ba neng le go bolela dipolelo tša gore le a seleka wa rereša ke a reresa ka gore a se ke ka lekwa Koko. Why o re a ba go rate? kore ke tla dore ga ba nrate ka lebaka la gore ga ba mpolediše ba bangwe ba bangwe ba ba mpolediša mara motho o do mmona matlhong gore motho o ka re nna ga nkwe bose mara nne ke tlhakana le bona fela ke a ba dumediša ba dumela mara dumela gona o di o bona gore fela o ka re wa gapeletša O agile ka ga gago? ee a ka yaga moyago go e le gore bona ba ka ntsotela gore ke yagile moyago o mo botse Okay. ee se le bošio ga ke robale ke mmele o botlhoko le a nywetse mo ke mo ditlhabing le lekotoši ke rile ge ke e tswa ba mpotsa gore go na le something e ke e gatileng ga nkgone o kwešiša gore why a ke gole ke dira 2 days ewe fela mo tseleng le tšhelete ya one e ke e kerang ga e fete le 1,000 mara ba dio nkgwela mona ka sona seo gore na why ke kgona go ja ke sa kgone go tsena malapeng ya bona ke kgopele se nna ke se tlhokang ka mo lapeng le go nwele ke bolela tša ga ke na selo mara nka se tame ke tsena metseng ya bona ke re ke kgopela nnete bopi fela aowa ka gore ke a bona gore ga o na mo e le gore ba mpeile gona and-e nna ke dio le ka gore nka re ke a isama-sama ka bona aowa ka dore le nna e re ke dio tswa mo go bona fela ke tswile mara le a dlowa mana le bontse gore a le bereke be se na ke ra dlowiša Segagene o bolela sekae se se? nna ke bolela Sepedi O bolela Sepedi? Okay. Wa tseba gore ke eng? Le hloka thušo. And nto malome ka kapa e bolelang o bolela nnete. Taba ya khuduwa a itle ka morago ga ge re šetše re lekotše seemo. Ge re ya dikgethong re a lebelela malapa gore ge re šetše re winne lapa le ge re ka tsamaya re tšea ngwana ka mo go ne kontraka e leng gore e gona e ka feleletša e le gore e a thuša
bana ba ka mo ba ka bereka re go ka huduwa wa kry-e le rena re lokileng ga ga bo rena ke rena re kry-a mmereko bahlaki ba le ba tswela pele ba ntse ba hlaka le ra gore se se ya le kgone go loga meririnyana ra kgona ra lo mara batho ba batle o tla o le wo ene nna ke ne le 2018 ke dirile bosecurity ke pala ka only 500 gore ke sedi ke sentšha until no 500 o yampalela mara matšhoniseng ke a kgona go ya ema pele before ka go ba le security o kgona go loga ke a kgona go loga o sure o ile wa no tšea cv ya gago wa no tsamaya o ya mo disaloneng tša gausi o nyaka mmereko mo ga senke keng jwale ba tlo go hira jwang bona ba sa tsebe gore wena o nyakana le mmereko le wena o kgona go loga ye ke a kgona then why ke eng se se le pallwa kae le hloka eng bothata kore re no loga mo gae seng ke ra no tswa ra o loa mo disaloneng tše digolo o no tla o lo e be ene re ba tshwarešang tlhogo ene le no ke tshwere ke seatla ke rile ke tswa ka seatla se ba re ke loile motho kore ke rile ke motlhakantšha ka nnalete ganti nnalitela ke yona e tsentšhang botlhoko monna monane o bo o kokomile o le mokaka matsogo o santse ra bereka ya go bereka go yena a tlang ka moleko wa tlhogo a tlotse dilo tša gage dilo tše wa boele le tsona ga gabo ke batho ba bantši ba go loga ba ke ba tsebang ba bang ba balaileng ke taba ya gore motho o ya go loga saloning a tseba gore yena tlhogo o e berekile kang ba spetse basadi ba bantši fela a re tlo tšhaba go bereka bana gore ba be ba botse ka lebaka la ge batho e le gore ba bereka tlhogo tša bona ge ba bereka tlhogo tša bona bereka tsogo la gago a jikele moloko wa gage o fihle ko tlhogo e ba nyaka gore yope wena yope yena e be motšie because any business ye o e ranang e tlhoka gore o pheta ditaelo ka gore batho ga ba ratele batho dilo tše botse moroka even le bo matšhonisa batho ba kgona go adima ditšhelete go bona ge ba ya go di bušetša ba di bušetša ba di berekile so nto nngwe le nngwe ye o berekang ka yona o berekang ka batho go e ba le di-exchange tša ditšhelete and that o ka se no bereka ka lesetlho swantse o phetele business ya gago ditaelo and family e ke e thieleditše ya loiwa le a loiwa ne too much a gore nna ena poleke e lamola nna ebile ke a tsetshola gore le gore be ke tloela mo polekeng ya rena re raoa re khutsa gore re se ka ra kopana kudu re le family ke re kgawane re bonane ka di-chance gantsi aowa o thuthile ga kae molabang wena koko ka iwane go tloga ko mokopane ke tlo dula o ko mokopane o tlogile o tšhabela family o itla mo nka gore le yona family a kry ka nakong be re kwana ka nakong re sa kwane aowa radio re aowa spetere re no bonana ka di-chance o tshwana le mebereko so ke gona mo e re tlabe le gore re a bonana re a thabelana go monate go sa thabile be se ke a emelela ke a sepele ke raowa ke le bone gantsi ke itlisa mo polekeng e le goreng aowa ga ke tlo phela monate ena ke tlo phela monate o nyetse go felelela koko a wa nyala go felelela aowa ke tlo le botša nto nngwe ne batswadi e ba se ba hlaba dimpho tša bana ga di tle ka matla go swana le batswadi ba ba hlabileng motho wa mme ga a tšwele a šetše a nyakile stene a dula le tate a se a fetša go hlabišwa go ba le se seng se e leng gore badimo ba mmelaela ka sona gobane ka sega ga borena ga botse lenyalo ga le nentho re bitsang gore ke deposit mosadi ga e tswa ka gabo santse a tswa ka gabo a nyetse go fedile a ye motseng wa gage re kgone mo kgorela re tlo le nyakiša mmereko lena le tleng re lišeng re le tšikatsikišeng le disalone tše le go thuša batho le thušeng mama le papa ba hlabe ba nyalane go felelela badimo ba bo mama ba re ge ba e tswa ba nyaka mama ba tsebe gore ba kry-a mama kae dimpho tša bana di kgona go tlema ke gore mma go bana le papa go bana ga ba fetša ga botse ditaba tša bona tša go nyalana sedimo sa bona a senape se kgomagana ga botse ya bobedi ge ba loi ba šala ba tla loya motho go ra re medimo ya gabo e ba e le kae mo e leng gore go dumelelwa gore ka lapeng la koko go be le tshokolo e kaka e nang ge koko a kgona go tloga kua go magagabo a etla a dula mo a dutseng gona
ebile a sokola nannoši ga a sokola a llela go bomašonesa ra re kokolo ba gabo ga ba kwane la kwana koko re kwana o tshwana ge ke bolela ke le tše ke re ge ke le mo ge ke tlo ba sepela ke ye go bona ke re aowa mamotlhanke ke ikuke ke emelele ke ye go bona ke ana mo e le gone re a thabelana go monate ge ba thoma gore aowa jale ke ye ke re ke a sepela ba ra o sepela jwang ka re ke ka pela ke ra owa ke le bone le nna ke gopola bana morago ga botse ge re ya nneteng a le kwane ee alright wena le mogalabe lenyalo la lena ebile le le jwang a ebile lenyalo la Sotho so a se lenyalo la gore e ka be le gore re ile mošatho wa lešira wa eng gape lešira ka sega gabe re na le bereke awa lona le ya ka gore na o le eme jwang lona ke a tse gore a le bereke lešira ka sega gabe re naga le bereke lešira e no ba go no re ge baswa ba nyalana ba nyaka go thakga lenyalo la bona le go apara gabotse e le ge ba celebrata lenyalo la bona gore le bona ba kry-e dinepe tša bona tša go sasa di ba kgatlha ba apara moaparo ye kgatlhang bona e le baratani and-e yeo ebile a gone mo e leng gore motho wa thibelwa gore a ka le apara lešira nne lenyalo ke le dinyakwa tše di nyakiwang ga geno dikgomo dipudi dijase mogalabe o di ntšhitše ka moka a ntšha seo tšhelete o ntšhitše tšhelete o ntšhitše half and-e mola e le gore ngirile bomma ka yena bomma ile ba mmotša bomma ba tla ba fitlhela le mo ba beng ba lwala and ge ba lwala ke gopola botsebe ke setse ke le mo ke dula mo yena ba boela morago a o bereka kua ke re be le motho wa o bereka ka o yaga di-playstelling eng a ba boela kwa ka re mo beso tšhatwaele ke motho a fitlha kwala ke re le gore bjale bomma ba gateletse ke bolwetse a ba founela ke no morago a re ke kgopela gore o tle gae bomma ke bona gore a ba right ke bona ge ba montšha ka mo ntlong ba motshwere ka mo le kamo aowa ka be ke nyaka tšhelete ba mpha mo ke kry-ileng gona ka sepela ka boela ko gae ge ke fitlhwa ko gae fela ka kuma e le gore awa bomma ba palelwa awa ka fitlha ka dula le bona beke ya re ke seno dula le bona beke mokibele bomma ba rawa ngwana ka o mpone e sepela o boele morago o ye baneng bele be e sa le ba bannyane bake ao e ke fitlha mo ke awa ka dulanyana go ba le ntwe nngwe e saene nngwe impontšhitšeng gore ko gae kwa ga o monate bomma a ba sa le gona ga o ke tsoga furu ao wa bile ke a dira mogala bo ile o laiša dilori gona o ile o laiša dilori tša disanta awa ke apea furu ke feta wa apea ga o boya ko tlo kry-a le gore o tshwere ke tlala ao ke feta wa apea ke a lole dikobo ge ke thintha dikobo tsela la di bona ditshotshwanetse tše dikhibidu tše di namela di tloga ko fase di tsena mo mosamelong wa ka di tloga ka ko mosamelong wa mogalapo di o tsena mo mosamelong wa ka ka mo fase ga o ke thinti ke tšee lelakane lela ke le iše ko ntle ka gore le tshwere ke dilo tsela ditshotshwane tsela e ke re ke thinta ditinteng ke di bee ko letšatšing ke tloge ke ya ka mamakhelwane ge ke fitlha ka mo lamane ke bone mosadi ola ga ke mmona le ka mokgola ke mo tsebang kganthe ke motho a ntshaenelang gore kwa geno go na leng la e bona nna nto wa setsho ke e bone ke inagane nna aowa ke tloge ke ye ko mmatswalae ge ke fitlha ko mmatswalae wa re tšee dikgane mokgekolo kganthe kolo e etla ba tlo tšea nna and-e e le gore mma tšatši lelo nakwane wo bo mo tšea mma motlhabile ka bošwi wa bolokiwa aowa nne ke sa le mola mokgekolong ola ke bone bana ba tšwela ba ketima ba tlo mpitša ba re gape re tlo bitša ba abuti ba gona ko gae ba tlile ka koloi ba tla le mogadi ba ka ragadiaba aowa ge ke fitlha mola ge ke re ke a ba dumediša mola ngwana sese ya ka wa tlileng ka koloi a tlontšea ke a mmotšiša ke re na mma o kae ngwana ola sala di kgotlhola matlho fela tlo ntebelela ka bona ntšha dikeledi ragadiaba ke a tlompotsa rawa re latile wena ebile ka nakwane e ra o tšea mma gago o a bolokiwa ka bošego ebile a se ke tlhoke sa tlhapa ka sepela le mogalabe le ena be setse a buile kowe a le gona ra napa ra sepela ka koloi ra šia bana ba ba le teng ge re fitlha ko gae fela re fitlhile lata fela re kry-a setopo se se le ka montlong aowa ra boloka ka bošwi ka sontaga ge re fetša mola aowa ba tla bantšha diaparo tše ka re papa ena sa la tlhofala gale ba ntšha diaparo tsela ba re ka gona motho a tlotlwang a sa di dulela awa ba reabela
ka be ke boya ka gore ke a tswa gore ba ka bosu tshwentse ka mmanthe ba sekolong tshwentse ke tlo dira le diwasheng awa ya ba kana mokgwanowe go tloga mo o napile ya bele gore kwana ga ke e bone botse mola ke thoma mmelo wa ka o ba ka mokgwa mongwe ka tloga ka bere ka toropong he ke le ko toropong wa kry-a le gore jale ke na le ditlhabi tse dingwe molalong mo go a be le gore o ka re ke nyako betha ke stroke ka be le gore he ke fitlha mogala ba re o ka se robale o le so ka sepela ka mo monneng o mongwe gona mo kwa ga mola wa moporofeta mara o bereka ka moya ge ke fitlha mola monno le ga ntebelela mpotsa re ma o badimo ba geno ba na le maatla be tshwentse ka na nakwane e be le gore ga o sa le go mo lefatsheng be ba nyaka o betha ka stroke sa ka mogare awa a mpha ditaelo tsela ka di bereka awa mmante he ke tsoga ke tshwentse ke bele mmerekong awa ka tekwa ke le right kudu ya be le gore ana mo bophelo a ke sa bo kry-a botse mola le metseng ya bona ga ke sa tsena se ke ya kgetha mo tshwentse ke ye gona ya be le gore ka ana mokgwanong o nyetswe ka bokae koko nna ke sa itseba ke gale wa tseba koko o hloka thuso wa bona go ka bona o dula le monna ebile le tsofala ka moka gomme a palela ke gone go hlabiša o tlo ba le bothata yane gomme jwale reng ke le tshware molomo o rile a robetse gomme a re ga a tshoga bošika phorogo ke ga ntlhalosetša re wa tswa bommago ba tlile ditorong ba mpotsa gore na kganthe kgomo aka o tlo ntlhabišaneng aga wa bona jwale nna nto ya mmakatša ka lebaka la gore yebo ka nakong monno wa itshwara tšhelete le dikgonyana o na le o rekišanyana ba dikolote ao ba tle ba mo patele gore na ke eng ntwa e mo palelang gore ka gore bile ga ba mmitša e ntšhi ka mokgowe la ikošiša bele bokae koko ana o ka re bo di-six ana ke tsebe gore ata ke sa tsebe gore ke bokae mara ka mokgola nna ile ka kwa ba mpotsa gore ba re lebese e ntšhi mara jwa le kgomo e ya mo palela a šimo ba motlela ba robetse gale ba robetse bomma mara ba motlela ditorong gore na o tlo mphelele letsaneng o tsere ngwana ka o mo tsere mmele le o ntse le ena mara ga o na bothata ba gore wena o ka nagana gore o tlo feleletša o monyala ngwanaka ya be le gore o išia kana mokgwanong ee o wena o tsebe gore o nyetswe ka bokae go šetse bokae a ona ba mpotsa ka gore le lengwalo la gona ke rile ke botsiša ga a thoma mpotsa tsona dilo tse boa botsa ka ba mpotsa gore lengwalo leo le timetse bona a ba letse gore le ko kae ba le go sa sa ba ga botate ge ba ka tla kua gae ba re tlo feleletse ee yena wa tseba nnete yena ke yana a sa nyakong o tsweletša dilo tša a dire dilo tša o tsamaya mo tseleng o a tseba yena oa gola le wena nna ke gole o sa ya ke sa ya o feta ngwago tlang ola ke ya gole all right ee bosesi thuša mmago lena a tlhabeng ka lebaka la gore ge lena le ka palela ko go nyadiša mmago lena le o nyalela kae ka re lapa lela la mmago le papago le ka se nyadiše lena mmago lena le papago lena ba se banyalo tshwantse banyale ba fetse then e be mo go tla lena re tsebang gore ge lenyalwa ka kua gare ga lapa go tlo loka and le tlo bona le tlo kgotelela ke banna gobane mokgekolo mme wa belegang mama ga a kgona go tloga mo a leng gona a tle a botse ngwana gage mokgonyana gage gore ke nyaka kgomo yaka wa le bontšha gore no ngwana gage o sepetse o dutse plekeng ye e leng gore koko ga a nyake a dula go yona ka gore ga a tlhaba and ga a ka robala le ka semmoloke mo le tlo mmušetša morago ga gabo and ba gabo ba tlo re ge ba re ba bolela le tlo hloka se le ka ba arabang ka sona jwale e reng ge le kry-a thušo ya go tloša dithokolosi go tloša meleko go tloša maswiswi go tloša tše di letlaišang ka gare ga maphelo a lena go patela bo mašonesa le lekeng go kokotletša tšhelete ya gore mmago lena le papago lena ba hlabe ba fetse gobane le tlo tshwenya ke sefane ngwana ga a bitse ka fane ya bo papa ga a se a monyala ngwana ga a bitse ka fane ya papa ga a se a monyala ngwana ga a rielle ga bo papa ga a se a monyala santse a nyalwe e be gona mo e leng gore o tlo riella ga bo papage
so lena bothata ba lena ke boloi ra bo bona le a tlaišega mara ya bobedi ke taba ya mama go lena gore nka phethe dilo a di fetse ga bo papa ke kae mama papa ka ke o bua ke ra papa o dula le ena ke bua le ena go ne go mokopana all right okay papa go le ena a gona mokopane papa ka ba robaletse gona go mokopana okay re swantse re lokiše ya bo papa go bana ba mogala bo wa gago mo le tlhokang thušo le bolele re tsebeng gore re swanetse re le thuše jwang mara go nyalana gona le santse le nyalana go ntšwa le bitša ka fana kae ya bo papa le lena a le tsebe gore mmago lena o nyetšwe ka bokae na re di tsebe tse re no tseba gore bona a senke ba fetšane o nyalana ka re le mo re yang gona vele ya tswa yona ba e bolela okay ene sa mafelelo se ke tlo se šiang mo ntwe e tshwenyang le bana ba ge re tswa re sepela dikhutlong tse nne tša lefase ba bolela gore taba ya sefane se sa mpapa bona a se sona ene le yena ntwe o a itseba gore lokiša sefane o sa phela bana ba ba kere go ba le khutso se e leng sona ke se sefe koko wa se tseba radio e go motse mogekolo ba se boletse na ba re ke ba mašego all right mašego ke eng ke papa go papa wa madi goba ke papa go ba re ke papa gage wa madi ye lena le bitšang ka ona ke efe ke ya mašaba mašaba ke eng le mogala wa gago ke step father and then ge mašaba e le step father mašaba o nyetše mokgekolo kokwa lena mme sebele ga papa go lena nna moa ke tsebe ka gore ke makoti ka kwang ke ditsebeng gape makoti o swanetše go tseba dilo ka lebaka la gore bana ba tlo o botšiša e ba nyaka thušo ba tlo e botšiša mmago bona ene mmago bona o swanetše go tseba tša bogadi ge o le makoti o swanetše go tseba tša bogadi ba gago gobane bana ba gago ditlogolo tša gago ge di nyaka thušo ya tsela ya sedimo sa ka kua lehlakoreng la bopapa ba tlo o botšiša wena o tlo di tseba jwang o sa botšiwa nna nka se botšiše ao o santse o botšiše koko o santse o botšiše thwithwi o santse o botšiše mara go ka no fitlha wa no dula go ntse le alright ge wena koko o sa botšiše bana ba ba gago o ba reelela ka mang bana ba o ba reelela ka mang ka kua ga bo mogala bo wa gago fane semfane maina bana ba o ba reelela ka bomang o ko ba thelela ka boma nka no ba thelela ka bona boragadi ka ba thelela ba ka mogaešo koko go bohlokwa gore go o le ngwetse o tsebe tša bogadi nto e bohlokwa kudu lebaka le legolo ke gore o riela bana ba gago gore tše ding tša matshwenyego a bona ba tla ba kgone gore ba lokelwe ka go ne bana ba bangwe o kry ngwana a tshwenyega thata go se ne boloi a tshwenya ke koko o e leng gore o belegi mogala bo papaga ka nako wena a o tsebe bitla la mmatswala gago o kry-a o sa le tsebe go ne batho ba ba sa tsebeng mabitla a ratswalo a bona mara ba thieletšeng bana ka boratswale gonjo le re tate o tshwenya ke ba ga mašego mašego tate a ka se bitše ka fanela mašego a se a nyala sefane ngwana o se kry-a ge a nyetšwe a go no re ngwana a ka bitša ka sefane sa bo papaga a se ba se ba monyala ande ke tlo le botša nto nngwe badimo ba ga botate ba madi ge ba tswelelela le swanetše le dule fase le mongaka a le botše gore badimo ba ba nyaka eng ande gantši badimo ba botate ba ba tswelelang ba tswelela godimo ga ngwana o e leng gore stepfather wa motlaiša ge ngwana a ka dula ka lethabo ka gare ga lapa le e leng gore ke la gabo
mmage o nyetswe ka ena a gone molato ebile ngwane o ba mo amogetse ebile ba mo file leina ebile ba mo rieletse a gone bothata pele ngwane o swere gabotse ebile o tšeiwa boele ka monna kgoro ya koo a go moroba gore badimo ba madi ba notla ba tsene ba re wena e tswa ka mo o tlo bitse ka fane ya rena go se ne nto e leng gore ngwane o kgopišega ka yona sekgopi sa ngwana badimo ge ba mo etela ba kgona go bona gore ngwane o phela a kgopišegile ke mo badimo ba thomang go tsena ba bopapa ge ba rena why ngwane a phela a tshwenyegile ene le gona ba tlile go thoma ka go tshwenya rrage gore o latlhile ngwana a ba no thoma ka go lata ngwana ba re tswa ka mo faneng yeo ye faneng ya rena medimo ge re bolela ka badimo re bolela ka bakgalabe le bakgekolo ene ba ba tsebang setšo se ba re tlogeletseng sona re sepelang ka sona nto mathomo medimo ya hlomphana nka se no re ke nyetse ngwana ke mo kry-ile le mmage ke dutse mola bana ba ka ba thabile go a notla modimo mongwe a no fitlha ka mo a tla tlhola mmokubuku modimo wa go se tlhomphe medimo ya gešo medimo ya hlomphana a gone modimo wa go se tlhomphe wa go notla ka mo a notla a tlhole mpherefere ka mogare ga lapa go ntse le ngwana o tseba ke mmage ngwana o tseba ke gomme le bana ba ge ba le so re ka no re ke ba ga mashaba ka moka gane o ne papage ene o mashaba a tsebe ebile o motswadi o mongwe go no tlokofala a ntse a tseba ngwana e le wa gage e se wa gage tšatši le lengwe no makala go notla motho fela a swere ngwana ga botse a notla re badimo ba bongwane ba re ba monyaka ra re badimo ba tla napa ba telela motho ga ka mo e leng gore a swere ngwana ga botse ba no fitlha ba mo tšeele ena ye nngwe moroka ye ke kwešišang gore mathata a mantši ka malapeng a ba gona gopola gore tate ga a fetša go nyala mma and then a seng a fetša go nyala mma ba tswa mokopane e le ge ba katoga go aga kgauso le difemele ba a dula kwaga potšišo ke gore lapa la bona le begilwe badimong ba bafe number 2 lapa la tate le beetswe lefata na number 3 ge e ka ba dilo tše ka moka ga tšona ga di a direga go ra re lapa la mme ga le ne tšhireletšo ya badimo ba felo both side e no ba jwalo and then lapa la go hloka tšhireletšo ya badimo le wela ke meleko ka go fapafapana ga yona kgose ga la a šireletšega jwale potšišo ko gore le ge mohlomongwe moroka a ka re o tla romela bahlanka ba gage ba botshepegi ba ya go epolela dilo kua ba swara motse wola go tlo ba thušanang because go a diragala gore badimo ba ka no ba se gona ka mola lapeng lela e gona kgonagalo ewe e ntšhi ene o bona go thuša batho santse ba botse nnete go bohlokwa gore koko nka nyalwe gore a tla kgone go nyadiša koko o swanetse go nyala gore a tla kgone go nyadišwa gore a kgone go ba mma malome ya batho ga a tsena menyanyeng a etla le mogalabo wa gage ba re o malome a kgone go ba mma malome o a feleletšeng kua ga bopapa e gone le mediro le kgona go ya aowa ke botšha bana ba re aya le aya ge le ne le mediro ka mola family ja bopapa di atla aowa why ba no re botša ka tšhelete gore a bana tšhelete dinno ka mmereko wa june ba boletse gore re tla o fitlha letšatši le le ba lela ka tšhelete so mediro le pheta lene le nnoši ba bomma ba tla bona bona ba tla go shota ba bopapa alright yona ena bothata taba bona re tla e lokiša malome ka kapa re tla e lokiša ene nnete ke gore e tlo loka nnete ke gore ke tshepiša gore go loka gona e tlo loka fela koko yena santse a make sure gore tšhelete mokgalabe wa e bea mosadi ga a nyaka go nyalwa o thuša monna go bea tšhelete monna ga a nyaka go nyala mosadi o dumela ge mosadi a mofa maele a go bea tšhelete ba gona batho ba ba nyetseng ka tšhelete ye e leng gore ke yona ya bakgekolo le bakgalabe ye ba e golang ba e bea ba fetša ba phetha dilo ga botse gore bana dilo tša bona di tle di loke di sepela ga botse tsena di tla mokoko thušana le batho o tlo bona dilo tša gago di tlo loka di tlo sepela ga botse lena sese re tlo le nyakela ditaelo tše di swanetšeng
tša go tloša maswisi wa le neng le ona fela se le swanetšeng go se tseba badimo ba bolena ba lebelaela lefaneng ya botate le selanyalo le sahletše ke meleko badimo a ba tsebe gore le kae gobane lapa lela la tate le nyaka ba botate ba tle ba lebege ba tsebe gore mo re šeile ngwana rena mogalabe ka lapeng la gabo mo go bana ba masogana ke ngwana bokae koko ka morago ga gage go ne sogana le le molatelang goba ke yena wa mafelelo koko o re kwa bofo goba o re o ka re a kwa bobedi kwa bofoo okay ka gore wa molatelang o gona mara a sa le go o robetse ke mošimane okay o robetse a gona molato tate yena sala yaneng ga gabo o feleditse ona ngwaga gore ke ngwaga o fetana ngwaga o feta le gona le gonuetse ba mo founetse go kgaitšetša ya gore a tlo ba thuša sala do ba bea gona mare ke gola ke tlatla a senke a fela ile wa gona molato ke nagana re tsentšhe story sa Yeah. bobedi taba bona e hlakile ke nagana re e tloga e kwagetše gabotse batswadi re emeleng ka mola reception ka mola tše ntšhi tše e leng gore mohlho mongwe di ka se kgone go bolelwa mo moyeng mo re tla di bolela ka moraga lenanego and then re kgone go bona gore na re thoma kae re ya kae thobela ge wa ga go mogwera a feleletše ke data goba a le offline
96 number 3 fm re dutse fela metsotsong e lesomenne fela go itswela go area lesomete ebile e dula metsotsong e lesomehlano 15 minutes after the hour 11 o'clock lena go lapitsentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman re mo baleng ba lapa la bobedi go tsogona ka mola ka mpheleng ka faleng mo e leng gore le bona jwale ka batlaišegi ba bangwe ba bahlong ba etla dipitseng tše kgolo ka baka la tlaišego ye e aparela malapa a mantši a go fapafapana re a le amogela magagešo a re a le amogela ebile rata go le leboga go ba brave enough go tšwelela ka pele lala e le ge le kgopela thušo sepedi se re ngwana wa saleng o hwela thareng ka nnete ruri moroka a šibawe ntle le go senya sebaka ba amogele ba titsebiše ke moka ba tsene ditabeng ya a ke go leboga malome ka kapa magagešo a ke le dumedišeng bošegong ba lekgono le kae batswadi baka re gona mama re teng ke tse ke ba gamang ke ba ditsheo mama ke bang ka leina ke motlagale ditsheo ke motlagale ditshego komphileng se se ke mang ke dineo ditshego alright a re batamele mo dineo a gona bothata ngwanešo aga re ka tsena ditabeng mama bothata ke eng re tse re tle re kgone go tseba gore le thuša jwang nna kore ka mo lapeng la ka ke a tlaisega kore ke kgopela thušo mo wena ntate moremi ntate ka kapa lapa la ka a lena boroko kore le senang boroko le bana ba ka ga ba utlwane ga pilan le nna ga ba mpone gore ke motswadi a bona ao ke phela gona ka mokgolo kore o le gore o bolea le ngwana o kry ngwana a teng a go tširogela o sa itse gore molato keng le bošigo ge ke robetse go na le ka mokgwa o kare go na le selo se tla mo go nna sekgamorogo le nna ga ke itse gore ka be go diragalang aga kore le motshegare le ge nka re ke ntse mo sofeng mola go na diraga gona ka mokgong ke ipuse gore kgante goreng ke makale aga ke le gape-gape ke kgone go bona seriti ke tswelela ko phatising ya ko kamoreng ke ya ko kitchen ke bone seriti o ka re se kena ka mo kitchen e ke re ke lebelela gore go na leng a gona selo ke makale gore kgante o ka be go diragalang lapa la ka go lla dikatse-katse go lla kore dinonyana le bošigo go na le nonyana engwe ya mmakatsa e lla mollo o mongwe o mmakatsang o ka re e letsa molodi and gape-gape le furugo ge ke tsoga go na le tse ding tse pedi metlhe ke di kry-a ka saete a lemati la kitchen mo greening mola e le tse pedi di eme di lebelelana thoma ke tswa di a fofa di o ema ko gating after mo di timeletsa ke tse gore di kene kae ene le nna ka mo lapeng ka mo a ke kgone go nna ka mo lapeng kore go na le ntho nngwe e ntšhoka o kare ke tšhoka ke motlhagatse o kare ke a kgamega after mo nakong ke kgone go bolela maleme a mang ke sa itseng nako nngwe malome a ngwana a nthaere gane mme ore ngwana o timetse ngwana a robetse ko ntlong gane molato ke re e šono ke tlhathologela mola ke re ganta botine go diragalang a re a wanna mme o mmakaditse gore molato wa gago ke makale ande nako nngwe mosegare o kry ke na le ngwano kore ntho e gešhino o ntiragalela ke a boifa ke napile ke tswa ka molapeng ke a ko baagelaneng ke a nna until mmaga a boa sekolong ge malome a ga a le teng ke kgone go nna ka molapeng ke mo tlhalosetse ke re ngwanaka ntho ela e tlile strong gona bjano ga ke itse gore molato ke eng e ntshwenyang eo kore e ntšhouka bjano o ka re ke tshware ke motlhagasa ke itse gore e ka be le gore ke eng ntwa ge go tšhouka koko e go dira gore o bolele maleme a e leng gore ga o toko gore o reng e kgona go swara nako e kae so a wena ba 1 second so kore or 2 second in tshwara go na re hwipi okay ke tla go thuša ya ke gopola ka di 7 e re ke feleletse
ka mo maloba ka di-12 jojo ya ka ya dutla ya metsi ke kgopetse motho gore a tla nthuše ke bone gore a ka se kgone go ithiba na a fitlha mo la re no jojo a re tsholole metsa ke kgone go e kanamisa re kgone go lebelela gore re ka ithiba bjang after moo o irile ka mokgwa ke bone ke kry-ile dimaka ka mogare a metsa ka jojo ane jojo a ka ya tswallo le kry-ile ma ke kry-ile plastiki e white o bontsha gore ne e na le dilo ka mogare go tshologetse ka mo jojong ka mo fase mo mafelelong mo go na le santanyana le dilwana tse e le gore nne nka se kgone go di topa ka mo jojong ka moo ee ge ke tsholola metsago gore ka makala and a se mathomo nako motšhini a ka pressure pompo ile o duma o tima ke makala gore molato keng ka ya ko fase mo re connectile mo gaufi le jojo ka kry-a plastic e yelo ya dishopo tse mo re rekang mo teng nka se bale dishopo gore ke kry-ile ya shopo efe ka kry-a ya shopo e be tshwereng plastic eno yone ke na e ntshitse ne e na le ditšhila ka mogare ke mara ke sa itse gore di feletse ka mo jojong ka bana ga fela ra tshela ena ke itse gore di kene nako mang ee yo ya o gatlhana le mathata ma ene ka di-7 tsa March sa le go a ba le gore ntate Moremi a emetse ba le a re wa na le bothata a kene a wa ka founa ka kena ka hlalosa ka mokgwa ke hlalosa wa nthara wa tla ko go nna ke tle ke bone mo gore molato ke wa fitlha wa ntlhalosetsa ka mokgwa wena o bonang ka teng wa re o kgopela ba bogadi ba ka meropa so ke ba hlalosi ba biditse ra nna mo fatshe ka ba botsa gore ba re tshwanetse re ye meropeng and then so motho a mphonetse gore tshwanetse re ye meropeng o nyaka gore re kgone go rufa meropa ka bane meropa ya rufiwa go nyakega so aowa ba dumelelane le nna ba re tla re ge seno mmereko wa rakgadi a bana ba ka o feta ne go tlo ba mmereko go na le lenyalo a rwala e le setlhare re rakgadi koo after moo ge ke re ke ba botsisa gona wa dumelang rakgadi ke a mmusa gore na ke ile bolela le ba ba tshwereng tšheleta mme a gona wa mpha nnete mo mafelelong mo ileng ka re ke bolela le ramogolo wa bana ba ka ke morare kgante re o feletsa bjang ka tabela gore re ye meropeng ramogolo wa bana ba ka ile a re ga mphetolang thare nna ntle ke a kenya kore tšheleta mme e ye koo ka moka ga yona tshwanetse re kweleke ke re go kwele ka mang ramogolo a re tshwanetse re kwele keng alright ga jwale ge e le gore bona ba nyake go koleka mama e re ke thuše wena e re ke tlo ke thušitše wena ke bitse lapa la gago meropeng and then kgoro e tla tle e dula fase e ya tla meropeng ra bona gore re bereka jwang ka lebaka la gore meropa yona go bolela nnete go na le e ya rufiwa meropa ya rena e ya rufiwa e na le ka mokgwa e rufiwang ka gona ge re nyaka phekolo ya meropa re le kgoro le tla ka ga Moremi ba tlo le botja price ya meropa gore ke bokae and then kgoro ya tle ya kgona go kry-a thušo bala ka ge wena o tlile moo o ka se tle le kgoro nna ke tlo thuša lapa la gago a kgalemiwa a gona ntho e lokang still sentse go tswela pele ba ko gae ke ile ke bolela ba re awa go le moo motso wa gago o agile ke ngwana gago wa bobedi bjale ngwana gago wa bobedi ga a senya ko o tla gore terende mo fase nna re ka se kgone o tla ra tshela ba ditshego re nyaka ngwana gago pele a tle re motse wa gago o agile ke ngwana wa gago wa bobedi bjang kore ke ena a renovatile motse o laka mara still a se ga gage mose e sa le ka ga gabo le ga ka tlhwa a dirile jalo a ke re go njwa le moroka ge o ka kry-a batswadi ba gago ba agile 3 room wena wa o ketša ya ba 5 or ya ba 6 or ya ba 7 a se taba gore ke ga gago ka moo so family tša bomama ke tša geno tše di reng ke ba abuti mara nna abuti a ka o wa ka mo lapeng o robe ke tse ba abuti ba ke ba kgoro ke ba borangwana no a ba rereše ge mmeo a ba bitša re ke ne mathata ka mogaka ba swantše ba tle ba se ke ba mmotša ka ngwana gage gore motho o agile ke yena le ga ka ga mmolo ka gare ga lapa ka gare ga stene sa ke gagabo a se gagabo ke gagabo a se gagabo ya no ba bolele gabotse ene ngwana o mollo mongwe o swanetse a renovate gagabo
nkwa ene ga a ria seo a riele motswadi ya gage favor o itirela yena gore a kgone go leboga legae le le mo godišitšeng onkwa koko ke a go robetse ka gare ga ntlo kgolo ya double story maro boroko ba gago bophala ke ba motho a leng ka gare ga mokhukhu o neelang wa tente yona e bjago ke a tlaisega ntate moremi ke gore ke a tlaisega le ena ngwalolwana a re a nkagetseng ola gona eno a sana taba le rena re bola ke tlala le bana ba kore ba bedi ba bereki mara ba na le dipampiri tsa bo security mara a ba kgone go ema ke tse gore go diragala keng go diragala a ba kgone go ema gore ba acte gore ba jake mmereko go a pala ya nna ne ke kgopela thušong tate moremi gore o nthušitse bana ba ka ba ba berekang ba le ena o la le nkwa a le makgweng a gopole gore ke šile motswadi ka mogae ka bane gore ke kgopela se a kena tšhelete gore ke kgopela se ba tšhelete ra ikgonana a re itse gore ga o go le modendemma ke a gola mara nna ke depolaile ka gore ka re re ka bana ka bala gore bana ba ka bana tv e re ke tope mo accounteng peano ge ke patela kokwa ka kwa go a hleretlhepa le di-society nakong a ke patele koko o ka se thišiše go patela society o lebeletše tv ge o ka tsoga o wetse ke bothata go sasa tv e tla boloka bana ka mogae aoe ka seke aowa koko yaone ke re ke a e tlogela ba usa ka barago ka sere o setse o tla ko kgole bjana wa e tlogela batle ba e tsena o šaletše ke nako kae gore o e fetse šopela ya tura ma ba ile ke patela 3 years ngwago kwa mathomo ora o sane 2 years ko pele wena o diwa ke mmago ke mama o wa bokae wena ka gae wa bo 4 o wa bo 4 o tsena sekolo o ne mengwaga mekae 18 and then ngwana o kwa ma kwaka o ne 18 years o dira grade ma 9 o dira grade 9 o ne 18 years o na le ngwana and then kana grade 9 ke standard 7 ne o ra ro tshwenya ke mokgwa feile o a feila a pa go no ro ka se feile sese a go kgonega wa tseba re why o ka senya ke go bapetša sekolo le digwara a di tsamaišane lo jeo ene go ndwa le ka kua gae mmago walla o re a tlhaka ka nako nngwe re tlhoka tša go ja ka gare ga situation e wena o dia ngwana gešo ka gare ga yona situation ewe wena o dia ngwana a o bolaele ke pelo wa gore e re ke fetse sekolo and then ke tle ke phale boabuti ke tlhokomele mme o sa oketša motlhako gape ka gae wena mo bophelong ba gago right a o tshwenye ke selo aowa ke a tshwenyega o tshwenya keng nna e ke le ko sekolong ge re ngwala mehleng go iragala ka di-exam ge re ngwala ge šino ba rena matlakala a rena ge ba re phuthulle matlakala a rena ra checka gore a right na ba re fa 15 minutes ge ba re file 15 minutes eo ke a dikologa ke tlela ke go dikologa after ke tlela ke hlogo ge e setse batho ba thomile ba le gare ba thomile setse ba re file maybe ge ba re file nako ba re ngwala 2 hours batho ba le ko gare nna nka thoma after 1 hour ene ko gae ga ke ratiwe ba buti ba ntlaisa a buta ko a bobedi ke ena motho le gore nna ntebeletse gona no a sa ntebeletse ka mokana ka bona ba buti ba mpona bile ka nna le tlakana ba buti ga ba ntlhokomele le mme ke na le go mo felela ke pelo ke sa itse gore go iragalang ke fetolane le yena ke bue gape ke re ke tlo mo kgopela tshwarela ke sa itse gore ke rara keng nna le mme ga re utlwane ga ke nne ka mo lapeng ge ke ntse ka mo lapeng nna le mme re no lwa ke a tswa ke a tsamaya ke tlo ba kgapela o dula kae
metseng ke ga mang mo o dula ke ga Makitla le tlhobana bjang le baka moe a re tlhobana ke eng ke ga bopapa ngwana gago aowa ke baagišana and then ba ga Makitla bona ba dumelela gore wena o tle o dule ka ga bona and then ka baka la gore o sa kwane le mmago and then ba bona go se ne bothata aowa ga ba tsebe ba no re ke tlile jwala ka moeti gane o nne o ka kakang o dula ga Makitla gona ke kgale jwale ge o tlile jwale ka moeti a ke re moeti wa eta ga a fetša o boela gae ke atlana yona nakonyane eo ke a ya gae ka boela gae ge ke fihla gae nna le mamaralo gape ka boela sesiwe o lwa le mmago o bakang le mmago nna ke tsebe o omanyana le mmago o na le gore ga a bolela le nna a re o bolela le nna ke mmele o bogale ke sa itse gore goreng ke boe gape ke iputso ke re mara ge ke beela mme o bogale ke tlo ipona ke le eng o ne lenyatso go mamago mara ke boe ke kgaleme ke re gapela ge ke ira ntwa mohuto ke tlo ipona ke leng ka gobane ga gona motho o mongwe ke tlo llelang ko go wena o ke tlo llelang ko go wena ke mme fela yena wa rereša ntate kakapa wa rereša re na le go felelana pelo a tswa a tsamaye a nne koo ko le gone ba mbotsa gore a gonne tsama o thuša mmago a se gore ba motlogela wa bona Dineo yena o tloga mma ka tsamašitša gore ngwane o a ya tšhentšhile bjang Dineo ja se bolela nnete gore re felelana pelo ge e ka ba go ne le ntwe e leng gore ba go tsamaiša le yona e dia gore o bone mme o jwale ka motho fela wa lefase ba tlo go thuša mara mo bophelong le wena swantse o di thuša go ya ka nna ka mokgwa ge ke go lebeletše ka gona ebile ke go analyze ke a buti le nna ko gae and then ke leng a buti ko gae bana ba ba bannyana moroka ne ge ba thoma go tsena ke maphelo a strata a ba sa nyako go kgalemega and then ge e le gore ke a butago ke be ko go direla dilo ko go rekela ko go tlhokomela and then wa thoma wa tsena ke bophelo ba strata ge ke go kgalema wa senkwe ke tlo go fologa sa mathomo nka se go tlhokomele o sa ntheeletše ge ke go kgalema sa mathomo nka se go theeletše nka se go tlhokomele ge ke go kgalema mohlomongwe o mphetola so ke feleletša ke reng nna ke le abuti e re ke dule le thušo e yaka bašimane ba e leng gore ba mo dira gore a tepone jwale ka mosadi ka mo gae and then ba mo tlhokomela se se sa lo monnyane o na le ngwana se se sa lo monnyane ene a re mosole gore wa yane le ngwana ngwana ga se phoso ke mekgwa ya gage ye e leng gore o ipresenta ka mo gae go ba butage le go mmage remember gore le nna kapa mohlomongwe ke re a butage kapa o mongwe wa gabo a ka se kgahle ke ka mokgwa e leng gore yena o ne le go tšeana le mmage ka mantšu ka gona ka gore if e le gore mohlomongwe go ne le ntho e mo drivang gore a be ka mokgwawe nna a re e bone re batho ba nama then re tlo no fetša re mo kwatela gore wa ya bolla le mma gore na ka mokgwa yena a nyakang ka gona and then immediately re thoma re sola ka mokgwawe then re goga ntongwe le nngwe ye e leng gore re be re mo direla yona ga re sa mo direla so se se o swantse a tsebe gore ke ngwana and ngwana motswadi a senka no ba rommo ngwaneng ge motswadi a ga go kgalema ngwana ka go kgalema ka lerato la gore wa go rata ene ge motswadi a go kgalema o go kgalemela gore o be tseleng ya nnete ge motswadi a go kgalema o go kgalemela go ratela dilo tše botse a ke dumele gore go ne motswadi wa ka thabelang gore ngwana ga ga be le ngwana ka age of 17-18 batswadi ka moka ba nyaka bana ba tsena sekolo so se se o swantse a kwešiše gore ka mona lapeng la gabo ke ngwana ene e tlo no dula e le ngwana motswadi ga o fetolane le yena moroka le ge motswadi a ka bolela le wena ka mokgwa e leng gore ga go a swanela go ena le gore batho ba tle ba go solele gore o a mo fetola
ka mara ba go solle gore mma go bolela le wena o a tsamaya wa tsamaya Yeah. yes e seng gore ba tle ba go solle gore o be o fetolana le mmago ne le tsena le mmago ka mantso se se sontse a tseba gore ke ngwana ene sa ngwana ko go hlompha batswadi le go tsena sekolo go ne maphelo a mangwana a tlo go senyetsa bophelo ke nnete yo a tlo go senyetsa bophelo straight ene go ka se tlhokomele o tlo ba le ngwana mongwe wa bobedi o seng go fetsa sekolo ene ge mosadi mme wa ka tlhokofala then bophelo ba gago e tlo ba strateng wa ya as long as o kgona go phela strateng mmago a sa phela then go ra re ga ka tlhokofala then o ba mathateng so bua ka keno ngwanaka bua ka keno mmago a o mo fetole le ga ka bola le wena ka mokgwa a ratang ka gona ka maro o no kgomola o tlo o tsamaya e seng gore o fetolane le yena ene e ba ngwana sekolo o nyaketse bana ba bangwe ba sekolo ba dinyakang go ne dilo tse dingwe a di kopane le sekolo di-tavern jwala masogana a kopane le sekolo dilo tsena bona gore go nwele o ne 18 o sa le ko grade 9 ge o šale o fitlha ko grade 12 o tla bone le mengwe ge mekae more than 20 years and then immediately o e ba o mogolo ko sekolong o thoma go ja ke ditlhong tša go tsena sekolo le bana ka gore bana ba dihlaba moroka ka sekolong bana ba dihlaba kudu ba tlo no butša ngwana a e re pa ba go botšiša ya go palela bana ba sega then yona ntweo e go dia gore o feleletse o tinyatša o dia o tlogela sekolo so se se sontše a tsebe gore batho ba modimo le bana ko gae sekolo ga se tsamaišane le digwara go tsena sekolo e ba ngwana o tsene sekolo digwara ga ditšhabe o tlo di bona o feditše sekolo ga botse o abelega bana ka mokgwa wena o ratang ka gona so sekolo ngwana ka ke future ya gago wa bona ka kua gare ga buka tša gago go ne tšhelete ya gago ka mole go ne koloi ya gago ka mole go ne le ntlo ya gago ka mola gare ga dibuka tša gago tša sekolo but it's up to you gore o nyaka go di bula o ntšhe tšhelete o nyaka go di bula o ntšheng kapa o nyaka go di tswalela o die bana na o ka se kgone go ba ngwana sekolo wa boa wa ba motswadi ka nako e teng ngwanaka ye ke future ya gago whether you like it or not ge o sa kgone go e protecta mmago sekolo se ka no be se mo paletse go ba ka no ba gomile mo a gomileng gona and ge mmago a gomile mo ke gore wena sontse o gome ka godimo ngwana o mollo mo sontse a gapeletša go feta motswadi ya gage ka maatla so motswadi le ena o lebeletše wena gore ngwana ka o tletla ntlhatlhola ka gare ga metlhako mola lebeletše wena o nyake tsela ya go motlhatlhola o nyaka tsela ya go mmakiša go ba motswadi ka gae please ba tlo go phethela ditaelo kua and then ge e ka ba ntwe ya gore wena o ne lenyatšo ke tlhago ya gago le ge ba ka go phethela ditaelo e ka setloge e tlhoka wena gore o tekgaleng mara ge e ka ba go ne le dilo tše e leng gore ba go tsamaiša le tsona ke tsona tše di go laolang di go botšang gore ka moga a se ka ga geno wa se mmago mo fetole motlhapaole di tlo go tlogela and then wa boa wa ba ngwana sekolo ga botse o dirile phošo o dirile ngwana o sa le o monnyane o sekebe wa titumela go dia ngwana bobedi o sekebebe wa titumela go ba ngwana bobedi ke a tsere ka mogare ga tlhaloganya go ka no bore ka kapa wa mpajwetša mara ko go botša nnete ngwanaka ene ge o ka titumela go ba ngwana wa tsena sekolo wa tšea dilo tša lefase wa di bela ka mothoko o tlo teteboga go sasa o tlo teteboga-tebogang ela ya kgale ene o tlo kgona go thaba bophelong ka baka la gore o tla bo o bona gore o kgona go thuša mmago ka tša bophelo ke a leboga moroka ye nngwe e le gore e nkutlwisa bohloko ka mogare ga lapa re ile ge re tse o boa ko ga ntate moremi o ka re go fetile kgwedi mama a boa hlakahlakana ka founela abuti a founela ngwana malume a mmotsa ba re mme o hlakahlakane ko gae ngwana malume a hira koloi a tla ko gae fihla mo go mama a mmotsa gore bothata keng gona re utlwa a bolela abuti ka difounu a re kae rena ra mmotsa re a re boeleng ka ntate moremi nna re itse ge re boelela ka ntate moremi aowa ra motete a ke itse gore nka go botsa gore ke motete kae ka gobane motete nna ga ko itse re fihla motete ra mo ngakeng re fihla mo ngakeng aowa ngaka ya re botsa gore bothata ba mama go iragalang ge e šino re botsa ba boa gape ba re ngakela ya re mama ko ga e sentse ba thekgemotse wa boa gape abuti o ka re le ngwana malume ba boelela
ge šino ba boelela ba founela mama šino ba founela mama a re mme ke nyakile motho to tekga motse mama ga a sa ukweletse bjana batla ge šino batla aowa ke mme o mogolo o a mixa dihlare babuti ba foka motse ge šino ba foka motse e šino go fukwa motse gwa nyakiwa le go ga ranna mo fatshe ge šino re nna mo fatshe ba re mme nna mo fatshe mama o nna mo fatshe ge mama nna mo fatshe ga re tshware ke ngaka re tshwara ke ngwana malume wa re phatsa o thomile ka mama a re ka nna ge sentse a latele ka babuti ba bedi ba re bona ba tšhaba magare mama ba gapeletsa ba no re ganyane ke nto e le gore e ntlhoa boroko ka tsaya founu ka founela ausa mama a mathomo ka ruri ngwana malume ke ena sentse a tlo re thega ka mogare ga lapa la mama le ena a kgotsa a re tseo nna di tlo mpalla and le gona ge ba thega motso ba humane lepotlelo ko khoneng ge šino ba humana lepotlelo ko khoneng a ke tse gore ba re ile mama gore a le ntshe ba ganne ngwana malume ganne go lentsha ka re ne go foka babuti ga ba gane go lentsha bja le bone ke babuti go babuti a tare gape go na le potelo go khone ko ne re epela after mo a ke tse ba re ile mama gore mama a le ntshe or mama ke ena ithaupileng mama ntsha potelele a tla opa ke letsogo o kompotse mosese ba ne nako kae motso ba o thegile kona ngwa go sisa ke ga ntate moremi ka di-7 tsa mmatšhe ya re matše April gomme ba rire bjala ka molapeng after moo ke ra ba ne nako kae ba le bietse motse bona a sekgale bjago ke ngwago mara ke ngwago ene gape ba buti ba kgone gore ba tswa ko batswa ba re mama ba re mme apa bjala mama o ka sa ape bjala o sa itse gore ke bang mama wa bape go tshuluwa bjala ema pele ke nyako tseba re pele motso le ne nako kae o berekile gona re ka go botsa maka ka ba kgweditše 2 tše 3 tše 4 o ka ke ngwago gona mola mo mathomong mola o ka re ke thoma May June July okay jwale koko dilo ba ile go bereka motso dilo tše di tšwela pele di ntše di go tshwenya ga ba wese ka mfounela na mošimana ka morare wa bona gona ne go diregileng dilo tsela sentse ke go wese wa bona o gapeleditse ene ke ganne ga a tlisa motho o lamala ka re a o tlise motho mo ga o mo tlise re tshwanetse re ga ntate moremi ka bana re thomile ko teng ke itlhakatlhakane ka ko teng ka be ka boa ka le botsa gore ba reng jwale ko kompotse mo taba e nyaka bana ba gago ba feleletše ka gore nto mathomo motho ka legare o bereka ke ngaka a bereke nka se go fele gare gore wena o thegeola nna ngaka ke tšhaba eng go le thega ke ntho e makaditseng eo le lona potolo leo o fitlhile anta ragadi ke kry-ile mola re ile ge re epa go tswa metse ka re bjano wa e le epa go tswa metse o tlogela a re e re fitlha kwa ka ra epa a re epa ka be ke nyenkula nthoela ka garafo ke tlhege ke itshwere ke lepoto le nna le metse mare ka mogara ke kgone go bona gore ke ndene ngaka ba le kae ngaka ne le teng alright tše ntšhi tša dingaka koko re tla di lebelela ka morago a re tsebe gore ngaka ba bone jwang le yena kere fela o tlile wa ba jwa be ke duma gore pele re dia dilo tše dintšhi nko o bitše bana ba gago gobane go bohlokwa gore ge e le gore ba nyaka go go bušetša ngakeng ya kua ba re botse mara fela nto ke sa nna ke e tsebang ko gore ngwana ragadi a ka setle gore thega ka mogare ga lapa la ga borena ngwana malome e se ngaka ke no rela gore motswala a ka setle go thega lena ka mogae e se ngaka ke yona e santseng e thege bana ka gae ka re go e fa motho le gare a sa tsebe go bereka motho a ka no fitlha mo a go phaša so a fetša ripa ditšhika mo e kwa bohloko goba o go bala wa ikwešiša so le gare ke nto ngwe e leng gore a re no fa mang le mang gore a thege motho o ka phaša motho ka legare wa kry-e le gore mmele wa motho ba o tlhabetse ka letswa la tlogela swara wena so le gare ke nto ngwe e leng gore ge
ba re ba go fa lona nko o le tšhabela gannyane ene motse santse o foke ke ngaka a kere so a gona bothata felo ke tlo le thuša sese re tlo go thuša ngwana gešo wena se segolo o swanetše o lwe le nto e go ganetšang gore wena o ngwale a wa swanela go dumela baloi gore ba go laole gore wena o palele ko go ngwala se o swanetšeng go se ngwala o se ela sekolong ene solanka o se wa bala go fihla sekolong ba go fa question paper e tlo go opiša tlhogo gobane lo tše di le mo ga se tše e leng gore o di badile o nkwešiša ene solanka o dula metseng o ka se tsogile o kgonne go bala ka lebaka la gore go bala go tlhokagala motho e leng gore o tlo go šalela le ngwanong gone jwa le wena o tsena sekolo o le motswadi o ka no le gore wa bala ngwana a lla ngwana a tšea dibuka di kgeila ngwana a thoma a tlakatlakana a fiša dilo tšela ka moka santšeng o di bale di a tswa mo go wena 8 so go tsena sekolo o le motswadi a go tshwane le go tsena sekolo o sene ngwana so wena gone jwale ke nako ya gore o phase na o tsene sekolo ngwago ka moka go tonya o ya sekolong phefo e go betha so o ka se ele sekolong ngwaga ka moka o ela feile ene dibuka gore o phase a gone setlhare sa gore o phase buka ya balwa ene buka ga e fetša go balwa and then wa ya tlelaseng wa ya go ngwala seo se badileng wa phasa ditlhare ke ne le tša go go šireletša go ba ba nyakang go bona ba go ba juša go santse o ngwale ke ne ditlhare tša gore ge e le gore ba go nyaka ka tlhogo gore e fihle fela go santse o ngwale ke tšeo ke natšo mara maele a ka šia ngwanešo bala dibuka tša gago ene wena le mama taba gore le omanyana a le dithaka dula mfase mama a tsebe gore ngwana wa gage a go thuše ka ngwane gore o kgone go phasa mara solanka ba go tlogela o dula metseng tšatši le leng batlo gore o ko o lapelele o gante o ile go bomoremi akere ene wa bona gore o mmotsana buang o majarininyana a ka se go tlogele ngwana ka banna ba tlo go phiatlagantšha and then so ke kgopela gore o phethe ditaelo ngwanešo o phase dilo tša gago tša bophelo di be gabotse ntola malome ka kapa go botšang a re future gagwe ka gare ga buka o go botša nnete ga go botše maaka re ya kwešiša a se batho ka moka ba tlo fetšang sekolo fela re na le tumo ya gore bontši ba batho ba tsene sekolo gobane matšatšing a bolekgono ge o ka se tsene sekolo o go tlo goga boima mo bophelong o tlo fa jwang maele go ngwana wa gago gore tsamaya sekolong e le gore wena ka bowena a senke o nyako gapeletša sekolo gone batho ba bangwe thuto ya bapalela mara re a gapeletša sese re a gapeletša le rena re tsene sekolo re feile mara re feleleditše la mafelelo re gapeletša nkwešiša go sa le boima re a gapeletša re no gapeletša go ntse go le boima le gone jwale re ntse re le so re no fela re registera dikhosonyana mola le mola nkweša re gapeletša buka le ge go le thata nako e gone jwale ke ne le lena mo ge ke fitlha kua ke tsena sekolo ke etša wena ke motswadi nkane gore ke re ke a bala ba re ngwana o tlakatlakane lethwasane le wele ka kua morago mangwe go betše santse o mmona ka mo buka šie go emetše so nako ge e sa dumela ya gore tsena sekolo e fa nako ya sekolo nako ya sona gore o tlo kgone go phasa o tlo kgone go bonana le tše dingwe o nkwešiša ke kgopela gore o boele ka gae ga geno ba ka se go thege ba re ge ba fetša go go thega wena wa ya metseng ya batho ka gare ga malapa a neng mekgao ya gona wa go dula ka fao dula ka gare ga lapa la geno mo go neng mokgao wo e leng gore ngaka ile ge e bereka ya bereka e tseba gore ka moo go tlo dula bana ba ke ba kgaya ka taelo e so ke nako e thata gone jwale ke nako ya magadima ke nako e thata ke nako ya gore baloi ba le ba ba nyakang ba ba beile matlho ke nako e thata gone jwale ke nako ya go ya Decembeng ke nako ya mahu ge o te tseba o ne koloi reila gabotse ge o te tseba gore o wa gae nyaka ditaelo tša go ya gae ke nako ela ya gore batho ba ba tšhelela ka gare ga dilo tša go nwa ye re yang go yona kgwele ile dinong kore re mafelelong go šetše kgwedi e tee fela ye e leng gore ge o ka no se o ka se bale wa bala o golofetše o tlo feila ene go ya go feilela gape mona grade 9 ke bothata mo gape go ka feila gape go njwa le yo ba bothata bo bogolo kudu ka se tsene sekolo o bušeletša grade 9 o ne 19 years
rara go šala o ya go fetša sekolo thaka tša gago di tla be di le kae ande batho ba le ba phasang a se gore ba kgona ba bala dibuka ba gapeletša dibuka o nkwešiša ngwana gešo go ntse le wa bona le o kukile ngwana o nonnoši papa ge o kae wa go thuša nako e nngwe ke rela re wa bona gore go ntse le mo kukile o nonnoši papa le yena o leka go katanela re ngwana bophelo ba gage boloke wena sentse le wena o katane ka sekolo gore bophelo ba gago boloke ene o swanetse o wage future ya bana ba gago ke fela ke bolela ke botša balekane ke re bonang mo le seke la lebelela nna e tebeleleng e thuteng go di direla nna mperekišeng jwale ka ge e le gore mo e leng gore le hloka backup ke be gona because le nna le mpona ke e teka ka bonna so le wena se se santse o teteke ka bo wena pheta ditaelo dilo di loke ge abuti ba šaetša mama ba dirang kgotlelela seemo sa ka gae and then o tlo be mofetodi wa sona ka gare ga motse wa geno ene mama ngwana ko wa gago ge o ka modumelelo ra go kgala ke ba bang basadi ka ntle e tlo ba bothata se dumelele ngwana gore a sepela tso ka gare ga lapa se dumelele gore o palle ko go kgala ngwana mogale ngwana e sa le thaka kgati ge ile re akwe a bethwa dule ka gae a bakwe mmage a gone motswadi o e leng gore e ka re le mmago wa semthietše ka gore ngwana nto le dirang ya gore le motlogela a roba le metseng ya batho tšatši le lengwe le tlo mo kry a dutse le monna motse tšatši le lengwe le tlo mo kry a dutse le monna motse ande tšatši le lengwe nto a e thomang o tlo o dulela ko ruri ene le tlo palela ko go molata e re go o tshwenya ke ngwanong le ka mokgwa o ka kgonang ge go pala ma-social worker gona banna ba mešate ba gona bitša baagelwane ba tle ka gae o a se ka tlwa sa tswa ka gae o kuke dibeke o boele gae yena o nna ka molapeng mara ga phirimelelo ka molapeng ga na nako a go bala go a fitlha after school o tsaya ngwana o ya koo o boa ka bo tšatši le phirimile ga phirimelelo ka molapeng labo mehlele metle ke a mokgalema sese marante o irang a se yona ko go irela everything ya ngwana mara ona go fitlha go tswa sekolong o tsaya ngwana wa tsamaya boa le ngwana ga bo mama keetle tšatši le phirima ke gona ke kenang ka molapeng ke go kwele a gona bothata ke tlo le thuša ke le direle ditaelo re bone gore re ka bereka jwang lapeng go be le khutso ke tlo go direla taelo tša sekolo a kere sese le taelo e la ya ko sekolong a šire phomelele go fitlha ko lapeng ka baka no o tla tla yena a gona bothata ke tla bona gore go sasa ba batlang kua re bereka jwang ka yena mmagorena emiša go patela tv o hlokomele mabaka a ka ga ya bohlokwa emiša go patela tv ka gore bo se se ya go ba go botša gore o seko a emiša mara ba go thuše emiša go patela tv nagana go kgona go patela tv and then o tshele ke society o kgona go patela tv o palele ko go reka tša go ja ka gae no tlogela tv ke a go utlwantse ka baka yona ke itse re sentse o a bereka nngwe a re thuša bjano a tlogele tv a kgone go patela society a kgone go reka tša go ja yona eno ba jwalo bana koko tv ba tla e reka o ka se bolae ke tlala o bogetše tv o bogela batho ba ijaku wena ka maone dijo o tshela ke society ga a ka tlhokofalelwa go tlo dira tla ba kwa mopiteng tše golo a re tla le re thušeng re kgopela di-donation ka more e wele ka lenao ile a re ešno se boloka papage society se anta re mme society se ke se ratile ke tlo go thuša o patela gona no next tlogela go patela tv mokgekolo ka tšhelete gago ya mogolo o ithekeletša go ja uje o patele society moroka ba fe di-phone number tša ka kua ga moroka o ba botse le gore weekende di eme jwang magagešo a ke lebogeng go sasa ke gona ka gae ke a bereka labone ke gona ka gae ke a bereka labone le ga ke bone ke tlo ya ka janfese go tlo ya mmakola ke tlo ba gona ka mo gae ke swanetše ke bereke ka mo gae ke na le line ya batho ba bantšhinyana ba e leng gore kgale ba mphounela ba ntlhoka ba nnyaka ka gae ba sa nkry-e ka ge e le gore be ke sa thuša ba banka kua janfese labone go thoma go sasa go fihla mokibelo ke gona ka gae ba le nnyakang e tlang le tlo kgona go nkry-a and then le tle le kgone go kry-a thušo
ene ke gopela re ge le tlile ka mola gae magagešo ge le fihla mola lineng le hlaloseng gore le nyaka thušo ya ditaola goba le nyaka yang ba bang ba no kry-a ba emi mola mosagare ka moka ba emetše polelo ye e leng gore office e ka e lokiša ke nyaka go lokiša taba e ga jwale di-donation di eme ge e le gore mo gongwe bo hloka donation e rileng o e tla ka mola officing di-donation di eme go na le ma-social worker e leng gore ba re kgopetse gore re thuše mola le mola go ne le bana ba re leng busy ka bona re sa ba thušang ke bolelela tabeng ya batho ba le kry motho a ema line go fihla bošego ge fihla ka mola re mama re go thuša kang a re no moremi be ke kgopela 200 ranta ke nyaka go reka eng no tša go swana le tšeo di sa eme ka ga moremi go ne bana ba re sa lebelelaneng le bona ba bangwe ke ba postile mo ba hloka thušo ye e leng gore santše ba donatelwe and then ge setšhaba se ka kgona le gona se ka ba thuša di-donation re tlo thuša fela ba e leng gore re a bona gore go a hlokagala difounu tša ga moremi go sasa le no founela malefo go 072 133 6761 le founela malefo la bolela le yena la mmotša gore malefo re nyaka thušo e so re etla ka mo gae ge e le gore ke kgoro ge e le gore ke banaga ge le nyaka thušo magagešo founelang 079 170 9862 le tlo kry-a re mmitša mmagononoke ke mmaitumeleng bošielo ke yena e leng gore o tlo kgona go le bukela ra tseba gore dikgoro e so e tlo tla re tla re kgone go ithuša se seng gape ke nyakang go se bolela ke se go dikgoro ka moka tše e leng gore di a tseba gore di santše di tle phekolong ya meropa ge re ka re swanetše go ya phekolong ya meropa ra kry-a e le gore pula ke e ntšhi ke kgopela gore le founeleng malefo le bolele le yena gantši ge pula ena a re tlo kgona go ka phekola dikgoro ka lebaka la gore safety ya batho e bohlokwa a re nyako kry-a re beile motho mo lapuleng go magadima gomme ba re gapeletša go phekola motho bophelo ba gage bo se mo e leng gore no bo bolokegile gona ke leboga kudu bošego le mosagare thekgo ye le re fang yona batheletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leyago ka Facebook ke lebogile thata noka re a emiša go sasa pula yana magagešo ga ene e fetše and then re tlo bulela noka ke lebogile kudu malome ka kago re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM o seke wa šutiša lenakana lewe ke lebogile tsebe ya gago yang kgekgenene gomme ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede